Ac ni'n fyw! Croeso i'r stream pawb. Heddiw mae fi a Morgan mynd i bod yn chwarae Left 4 Dead 2. Yeah. Ti'n cyffroes, Morgan? Ti'n gwybod sut fi'n teimlo am gemau zombies a go a horror, so gawn ni weld. Fi'n hoffi'r syniad bod ni'n chwarae game cooperative a trio gorffen game, ond ef dweud hynny, nes i joio Made of Scare, ond o ti'n chwarae, o'n i'n gwylio hwnna, oedd hwnna'n good, ond gawn ni weld. Wel, mae Left 4 Dead, a shoot-in mewn Left 4 Dead, and just basically pray and spray. Ti just just seithi, ti ddim angen bod yn accurate neu dim ryd. Oh, perfect. Just seithi unrhyw beth sy'n symud ac wedi marw. Okay. Hwna'n really. Awesome. Edrych ymlaen te. Yeah. Ond achos ni wedi bod yn aros nawr i'r stream dechrau, fi jyst wedi clywed y cerddoriaeth eerie yma yn y cefndir, a mwyaf ni'n clywed y gwrando arno fe, a mwyaf fi fel, mae hon really'n creepio fi allan. Ond Okay, so na i... Game fi yn uchel. Let me mix the settings. Mae'n lan. Right, play campaign. Play with friends. Fi angen... create new campaign lobby. Achos pam dwi'n clicio'r thing team and dweud not enjoyable game, so... Right, let's dechrau efo Dead Center. Mae loads of campaigns mewn y game hyn. Okay, cool. Dead Center, difficulty, normal. Alright. Ddim story mode, Nawr ti'n mynd fyny level nawr. Mae'n easy, normal, advanced, neu expert. Thing is though, mae'r game hyn, mae'n AI director yn y game. So mae'n gweld the game yn cadw track o sut ti'n chwarae. Ac yn pace o'r game i sut ti'n chwarae. It's really good. It's like a AI director. So mae'n taflu pethau at ti os mae'n meddwl bod ti'n mynd yn rhy da neu scale of your back ti'n bech os ti'n struggle. Mae'n really cool. Fi'n hoffi hwnna. Official server. Create lobby. Right, ti'n gallu ymuno nawr. Cool. Right, bant ni. Vote to start. Bant ni. Ti eisiau dewis eich cymeriad os ti'n gwasgu choose character neu mae'n just set to random ar y moment? Fi'n hapus gyda random. Cool. Achos, dim... Fi ddim yn nabod Dyma nhw, so... Ydyn ni mewn nawr? Mae'n llwytho. Starring Coach, Dark Ghost... ble ti wedi mynd? Fi ddim yn gwybod. Joining game. Fi mewn, pa'n ffaini. Okay. Good. Coach, Dark Ghost, Club Game Video a Rochelle. Okay. Not a flu, mae'n dweud ar y wal. Hey, Sneeba Planetoid. Sut mae'r hwyl? Hey-o. Croeso i'r stream. Sut mae pethau? Sut mae dydd Gwener? Ydych chi gyda'r teimlad dydd Gwener na? Fi'n gwybod oedd dy fi fe. O'n i'n falch bod y penwythnos di cyrraedd. Yep. It's Friday. Friday, fi beth yn gwybod geiriau unrhyw caneuon, ond fi'n gwybod mae'r tune yna. It's Friday again. Saturday, Sunday, what? Rhaid carry can yna. Oh, man. Such a feel-good song. Wyt ti'n afed unrhyw beth heno? Na, just te ac mae gen I Pepsi barod. Sy'n hwyrol iawn. Fi'n probably cael diod allan hwyrach mlaen. Okay. Rhaid angen tipyn bach o caffeine
Gyntaf. Okay, digon teg. Wel, dwi ar y sangria heno, a tipyn bach o lemonade, just i fed mynd lawr rhwng, yn haws. Nice. So dwi'n edrych draw ar sgrin y stream, a fi gallu gweld bod ti yn y game, ond dwi ddim yn y game. Ti ddim yn y game fi, beth sydd wedi digwydd? Alright, we're mynd nôl i'r menu. Dyma ni. Oh god. Oh, ni'n joio. Fi ddim yn gwybod sut. Wyt ti'n mewn menu? Fi ar loading screen, a nawr mae fe'n neud y cilch glas yna sy'n mynd round a round. I know. Mae'n definitely YnChwarae stream pryd mae'r game yn torri. Right ar y dechrau. Yeah. Oh, class. Ond wedyn mae fe'n wych. Os ti'n digon ddewr... Oh, Left 4 Dead.2exe is not responding. Classic. Classic. Good bit. Fi'n credu mae'n amser i fi pause download GTA 5 achos oedd yna'r 94% verifying thing. So, falle dyma'r amser i wneud hwnna. Os ti'n... I'll dechrau. Bydd fi gallu invite o ti i'r... Perfect. Right, close the program. Well. Dyma ni. Nos Wener. Fanta ni. Yeah. Ble mae'r... Ti'n gallu dangos fi, ti'n gallu cario ymlaen chwarae, just dangos fi'r basics, a na i gwylio ti. Pryd ti'n aros i fe launch? Yn union, yeah. Right, so ti angen pigol and weapons. Classic. Hefyd health packs, nhw'n bwysig. Croeso Viper, croeso Commander Ellill, croeso i stream. Croeso y bachnod. Motley Crew wedi dod heno. Croeso i stream prawd. Chi'n mynd i cael treat. Mae Owain basically yn cyflwyno fi i'r cyfres yma achos dwi ddim di chwarae un o'r gemau Left 4 Dead a fi yn cyffroesi drio rhywbeth newydd a mae yna co-op fi di edrych mewn y list o gemau maen nhw'n dweud sy'n dda ar gyfer co-op a mae hwn wastad yn y deg uchaf felly fi'n edrych ymlaen i weld beth mae'r gêm yma yn cael ei gynnig. Y bachnod yn gofyn, cawswch chi unrhyw jokes ffwl ebyll dda heddi? Amdano ti? Dim mewn gwaith, na. Oh shit. Oedd rhywbeth wedi torri yn gwaith, a o'n i'n meddwl am eiliad falle oedd e'n joke ffwl ebryll, ond oedd e ddim. Oedd e'n broblem mawr. So, yeah. Oedd rhyw system wedi mynd lawr a o'n i fod aros nes bod rhywun arall, ochr arall yn gallu sorto fe i mynd ymlaen. Ond dyna ni. Nice. So, ti'n gwybod yr intro fan hyn? Os rhaid i fi gwylio fe pob tro, neu os na ffordd o fe skipio fe? Diolch beth. Ti'n gallu skipio hwnna? Great. Diar. Yeah, indeed. Bendant. Come on then. Yeah. Mae ddim yn gael fi skipio, fi'n gwybod pam. Mae ddim yn gael fi skipio? No, wel, fi ddim yn gwybod os taw achos dyma'r tro cyntaf i fi chwarae'r gêm. Nes i just masho button a nawr mae di gael fi skipo. Okay. When in doubt, mash. Mashy. Okay, so friends playing. Joining game. Gobeithio nawr fi'n gallu cymryd lle un o cymeriadau yna. Bydd ti gallu. Okay, mae dal ar loading. Mae pob o'r cymeriadau yn just edrych at fi. Pa un bydd ti'n cymryd drosodd? Ta-da!
Come on pawb, beth chi'n pleidleisio? Fod nawr, banzai! Oh, plays Nick. Fi gyda'r opsiwn. Fi'n mynd I chwarae fel Nick. Hey! Yay! Woohoo! Hope get my videos in the achievement Gnome Alone. Okay. Right, we're mynd I just call a vote munud I ail dechrau y campaign. Sut fi'n voto yes? F, yay, restart. Whee! Hey, siamai pawb. Hey, Kieran. Hey, Kieran. Croeso stream. Yeah. Here we go. Yeah, first. Okay, first aid. Yeah. Oh, fi eisiau gun. Fi ddim eisiau blymyn hwnna pan fi eisiau gael gun. So ti yw'r boi o de... Yeah. Like, proper southerner. Come on now, we gotta get down to the mall. Oh, clear us! Oh! Oh, God! Oh, God! Oh, God. Jesus Christ. Fi angen newid y sensitivity ar controller thing fi. Yeah. Just ridiculous. Oh, Jesus. Uh-oh. You're torri trade roost fan in. Mae'n nuts I gweld zombie gyda biohazard suit ar ddo. Because you're thinking, well, surely, so sy'n poeni am... Ooh, melee weapon. Ydw i'n well to fi melee? Na, cadw gyda'r gun. So, when we just... Oh. Oh, ti ddim yn Rochelle. Oh, ti fanna. Oh, Jesus Christ. Dyna ni. Wyt ti'n gallu cael doi gun ar un pryd? Yeah, ond mae'n like types. Ah, okay. Mae'n like primary guns and secondary guns. So like... Okay. I think. Oes na? Rwy'n methu cofio nawr. Viper, noswaith dda. I'm a Welsh learner doing some research for my postgrad degree on using Celtic languages in gaming. Would you, YnChwarae, or anyone who is watching the stream be willing to interview for my work? Yeah, of course. Ni wedi wneud pethau tebyg o'r blaen. We've done similar things before with other minority languages, fel Occitan, Breton, lots of stuff gwahanol. So yeah, dan fod negesau, send us a message. Ni'n gallu... And we'll get in touch and help you in whatever way. So, ni'n hapus iawn I helpu. Mha bynnag ffordd. Oh my god! The heck? Yeah. Does dim bwledi gyda fi? Does dim bwledi gyda ti? Well, oh na, ma na. Oh yeah, mae gen I 8 bwled ar ôl. Oops. Okay. Yeah, hwnna'n bad. Yeah, mae coach yn edrych fel zombie weithiau. Go on. We're mynd I nôl melee weapon o'r dechrau. Oh, okay. Oh. Oh my god. Yeah, mae'n a special types o zombies hefyd. Like jockeys, nhw'n neidio arno ti fel un hyn fan hyn. Gweld un ar llawr. Hwna'n jockey, tu ôl ti. Okay. Ti'n mynd fan hyn. Beth ti'n siarad am? Jockey, okay. Gall gweld ar llawr? Yeah? Yeah, it's a jockey. Nhw'n neidio arno ti. Oh god. Oh! My god, pam mae fe'n Oh my god, ble nhw wedi gyd dod o? Sorry, Rochelle. Jesus. Oh! Right, banta ni. Oh! Edrych ar boi na. Oh, yeah, bugger! Fi angen melee weapon. Man, yn ridiculous ddim cael melee weapon! Oh, pam fi'n chwarae gêm ma? Oh, sugar. Oh, mae dy fi baseball bat nawr, so... Oh my god, mae gyda fi! Help! Ah, diolch. Boosh, Jesus. Oh my god! Ti just neidio mas o ffenest. Mae'n byd yn ei rhaid wedi dod o. Yeah, it's like, os ti'n sefyll yn stond am gormod amser, mae'r game yn just like, yeah, no. Ti'n cael, like, horde yn rhaid I gael ti nawr. Right, let's mynd. Oh, coach patch, ti'n lan, nice. A Caeredin, yeah, Edinburgh, ED. So mae rhywun
astudiaeth o... sorry. Sorry. Nhw'n astudio yn prifysgol ni o Caeredin, Edinburgh. Nice. Fi wedi bod i Caeredin ar gyfer actio yn Fringe Festival play. Oedd e'n really good. Wel, oedd y play hun ddim yn gret, ond oedd y profiad yn dda. Oh, Jesus. Os ni'n cwmp off, ni'n marw, right? Yeah. Bydd ti'n respawn am mewn, like, safe room. Ah, okay, good. Oh my god. Okay, ni angen mynd lawr y llawr. Oh, jeez. Hey, hello, Llanelli. Croeso mawr, Curly Davis. Croeso. Oh my god. A boomer exploded on you. Jesus. Yeah, croeso mawr, Curly. Avoid the noxious acid. Incapacitated, diolch. Had fi... Oh my god. Roedd ddim fi. Okay, within rhywun arall. Oops, sorry. Not cool, mae'n dweud. Iawn wedi bwrw ti gyda'r bat unwaith. Pedro credit Chyrgwydd. Fi ddim yn trio, fi'n trio osgoia. Alright. Yeah, mae'r boomers are right tail. Yeah. Mae nhw'n basically, like, peswch. Yeah, pesychu. Pesychu, arno ti. Ac mae'r gŵ hwnna yn, like, attracto zombies. Oh, sugar. Yeah. Oh, Jesus. Ooh. Hey, welys ti'r potential... Medkit fan hyn. Woo! Na I ddod. Right now. Okay. Take pain pills. Sut fi'n cymryd pain pills? Newid I nhw a wedyn Alright. I don't know where scroll wheel I newid I nhw a wedyn just clico. Yeah, chwarae tig. Mae'n amazing cael gymaint o bobl yn y chat ac yn gwylio. Right, sut fi'n newid? Remember my coach in a bit screwed fan hyn. Well ni help you. Oh, my chainsaw ar y llawr. Oh, Jesus. Coach just died. Coach wedi marw. Chainsaw. Nice. Nice. Oh my god, my chainsaw. Oh my god! Nes I just brifo Rochelle o'r damwain. Mae hi just yn sefyll yna, though. Okay, first aid. Sut fi'n defnyddio first aid eto? Oh yeah, fi'n gweld na, sorry. Yeah, of course. Hey, man. Yeah, ti angen healo. Yeah, bendant. Okay, Yeah, dyna fi'r scroll wheel newid I fe, a wedyn, Ydy e'n hawdd just i defnyddio keyboard a mouse ar gyfer game yma? Just dim lot of buttons. Okay, digon tig. Ond yeah, rwy'n dynnu fi o keyboard and mouse. Oh, coach yn ôl! Wait. Yeah. Oh my god, gwylio fe. Oh, man on coach. Oh my god! Ti'n gweld hwnna? Rwy'n fe... Uh-oh. Uh-oh. Oh my days. Mae'n intense. Ffordd Fi ond i chwarae hwn efo keyboard and mouse. Okay, ble ni'n mynd? Lawr y corridor. Okay. Mas o ffordd coach, just yn gwylio, come on. Yeah, dwi'n chwarae fe gyda Xbox One controller ar hyn o bryd. Ond falle, sugar, na I swapio I keyboard and mouse because... Yeah. Fi'n gallu. A pam lai. Come on, mae'r adeilad ar tan, so let's mynd mewn o'r elevator. Okay. Oh my god, my keyboard and mouse lot fwy cyfforddus. Yeah. Yeah. Hwna'n sweet. Ti'n iawn draw fyna? It's just like... Fi'n joio just lladd nhw gyd I fod yn dig. Mae fi chainsaw, so fi just neud loops. Come on. Love it. Sut wyt ti'n redig allan o chainsaw? I suppose ti'n redig allan o petrol, I ti? Oh no, yeah. Okay.
Beth yw hwn? Sut ti'n pigo stuff funny? Ti'n mynd gallu cael un throwable, un consumable, like un health pack. Ond Gweld ar y right hand side o'r screen. Ond E. Oce, diolch. Sorry. Dyna beth yn eisiau. Oh, man. Okay. Cool. Oh my god! What's your picture? Sorry. Sorry, o'n i'n meddwl bod yn fel fancy, like, I don't know. Oh, sugar, sorry. Fi mor sorry. Oh, yes, i fawr. Roedd hwnna'n hilarious. Literally, not even un eiliad ar ôl rwy ti'n slammer hwnna ar eich lawr. Loads of horde yn redeg. Oh my god. Sorry, right, dal yn dysgu. Dyna fi catchphrase fi, dal yn dysgu. Dwi dal yn dysgu, okay? Yeah. First time of in. Being left for dead virgin. Oh my god. Love it. Oh, F yw I troi y torch on and off ar y band. Right. F of it? Oh, hwnna'n cool. Ha! Yeah, bachrod wedi dweud. Allen nhw dechrau banc gwaed ar y gyfraf ma. Yeah. 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 Oh god. Uh-oh. Hyn ddim yn edrych yn da. Pry open the doors. Wow! Ah, reloads. Wastad ar amser mwyaf awkward. Na fi eisiau hwnna. Oh! Pa'n cael... Fi cael hwnna. Fi eisiau hwnna. O, ebenec. Tamigan. Beth yw hwn? Uzi? Uzi yw hwn, fi'n credu. Oh my god, mae pawb lawr. Dim fi. Gallai helpu ti? Gai helpu coach? E. E. Just dal E. Ti di pigo lan y gun hwnna? Yeah. Nice. Fi'n wych at seithi. mae pawb gall pigo un. Oh, good. Right, let's mynd. Ni angen cael allan. Oh my god, mae loads well. Diolch Commander Ellill, neu pwy yw e? Yeah, am keyboard and mouse advice. Neu efe y bachnod oedd wedi dweud hwnna. Sorry, fi yn y game nawr, fi ddim yn gallu edrych ar y chat gymaint achos fi'n mynd I bod liability i'r tîm. Manual reload, hwnna'n handy. Na I edrych arno fe mewn eiliad ar ôl y round yma. Yeah. Oes na rounds? Neu... Fel... Whoops! Rounds? Like, na, ddim round then, but... Fel... Oh my god. Sut ydw fi'n heal o rhywun? Well, like... Campaign then. Faint o amser mae campaign yn cymryd fel arfer? Dwi'n cael ei... Oh my god. What? Oh, jeez. If ti'n... Rwy'n ddim cael clem beth ti'n dweud, Morgan. Beth ti'n Okay. mouse button for? Ah. Dyma ni. Le ni'n mynd? Just allan. Okay. Rhywle. Ffordd yma. Ble mae tan ddim... Okay, digon teg. Oh my god! Oh, mae reloads yn cymryd oes. Oh my god. Cleat! Oh! Get into the safe room. Okay. Yeah. Get to the chopper. Oh, oes na gun gwell? Neu di hwnna'r un gun? Ni'n trio hwnna. Oh! Yeah, come on! Sorry, beth ydych ti'n gofyn just nawr Morgan am campaign? Na. Fel, o'n I just yn wondro pryd mae'r break nesa, like, achos mae fe'n eitha intense yn yr actual, Yeah. you know, yn y bwrlwm y peth. So, o bryd y gilydd fi'n gallu edrych draw i'r chat I gweld beth mae pobl yn dweud, neu os mae rhywun gyda, you know, sylwadau. Yeah. Ni ddim just yn anwybyddu pobl. Ni ddim yn trio wneud hwnna. So, yeah, just gweiddi arno ni, os ni yn. Fel arfer yn trio bod yn
croesawgar, fi'n credu. Yeah. Right. Right, heal. Oh, Jesus. Diolch yn fawr. Ooh. Oh. I don't like your attitude. Right. Oh, mae'n shotgun fan hyn os ti eisiau shotgun. O, bydd hwnna'n good. Ydw i'n hoffi hwnna? Ah, go on. Mynd am y shotgun. Much better, Neil. Much better now. So, pam bydde ti eisiau taflu'r thing gwyrdd yna? I ddim siwr. Mae'n attract a horde i'r, like, pam? spot fanna. O'n I bai bod chi eisiau cael lot o kills neu rhywbeth i curo pwyntiau ffrind ti. You know, fi ddim cweit yn deall hwnna. I ddim siwr. Right, barod. O'n i'n meddwl, yeah. Ban ni. You're ready for... O, fi'n hoffi'r shotgun ma. O, mae'n ffrind, ni angen rhyddhau ydyn ni? Na, mae ddim yn ffrind, Oh, jeez. Wow, mae hwn yn frantic, man. Yeah, mae yn. Oh my god, my reload shotgun, mor araf. Fi'n caru sut maen nhw'n redig at y ti, though. Yeah. Ma'n really funny yn dweud. Yeah. Ma'n fel mor cyffroes i lladd ti a bwyta brains ti, I suppose, fe? Dyna beth mae zombies yn neud? Bwyta brains a menydd ti? Yeah, nhw eisiau bwyta ti. Okay. Ooh, Molotov. Molotov. Nice. Oh, beth sut mae hwn yn gweithio? Oh, yeah, fi'n gallu seithi hwnna. Na, fi ddim eisiau hwnna, then. Molotov. Bada bim, bada boom. Oh, God. Oes ti gorfod taflu fe mewn amser? Yeah. What? Jesus! Diolch yn fawr. Ble mae jockey? Fan hyn, dwi wedi lladd. Okay, da iawn. Sut ti'n neud? Oh, Rachel yn cael ei trapped! Oh, God. Oh, gwylio, mae rhywun yn dod nawr. Oh, mae... Wow. Mae fe'n teimlad mor satisfying pam ti'n seithi pam maen nhw'n redig. Maen nhw'n full flight. Yeah. Fi yn deall pam ti'n dweud, ti wedi siarad am hwn am gymaint o amser. Rwy'n caru that day. Yeah, mae teimlad really arcadey amdano fe hefyd. Yeah. Ti o fel Time Crisis neu Dawn of the Dead style. Mae fe gyda'r vibe yna'n, dyw e? Yeah. House of the Dead, even. Oh my god! What the hell? Rhino neu? Beth yw hwnna? There's a charger. Maen nhw'n redig at. Maen nhw'n cael... Edrych ar ei braich nhw. Maen nhw'n cael braich... Oh, wow. Un braich tiny ac un braich massive. Gormod o roids, just un ochr corff nhw. Yeah, roids. Hwna beth di gwneud. Yeah. Jesus. Smoker, dude! 15. Ammo. Molotov. Oh, Jesus. Uh-oh, mae'n a horde. I think. Oh! Oh, na. Diolch, Rochelle. Diolch, Rochelle. Gwell i fi gael bach o iechyd, fi'n credu. Mae'n ammo fan hyn. I'm gonna heal. Yeah, fi angen un mwy pwerus yn greu. Right, diolch beth am hwnna. Ble maen nhw'n dod? Rwy'n fi'n taflu bile bomb drwy hwnna. Gweld nhw gyd yn redig at y bile. Wel, hyn o beth mae'n gwneud, Morgan.
A wedyn ti'n seithio. Molotov bydde fe'n dda fan'na. Yeah. Just llosgi nhw gyd. Hey, man. Charger! Oh! Bugger. Wow. Hwnna'n intense. Yeah. A mae ammo lawr fan hyn hefyd. Okay. Submachine gun neu cadw gun. Fi'n hoffi'r shotgun ar hyn o bryd. Oh, yeah, so... gun newydd. Yeah. Os ti eisiau fe, ddo, fi'n hapus gyda hwn. Yeah. Fi'n teimlo'n... Yeah. Fi'n credu weithiau ti... Oh! Oh! Mae'n dda bod un yn ni'n Yeah. edrych un ffordd a llall tu ôl achos weithiau nhw gallu neidio ar cefn y tir nhw. Oh my god! Oh, mae'r Oh! mods am y game hyn yn brilliant. I don't know. Yeah. Oh no! Arf fi cael Michael Jackson mod? No way. Y jockey, neu... Na, un o nhw. Yeah. Pryd nhw'n neud act ti, gyd ti glywed is... Oh my god, mae'n swnio'n epic. Yeah. Beth yn y byd? Oh, hwn yn smoker, nhw'n cael massive tongue. So nhw'n gallu, like, taflu y tongue atoch ti. Oh, fi'n gallu gweld rai fan hyn. Pigo, like, drago ti mewn. Oh my god, mae'n loads fan hyn. Oh! Cithio yn y bushes. Like, ar y maps nos, mae'n terrifying. Yeah. Pryd mae'n, like, mae'n tywyll, ac mae'r muzzle flashes ti yn just, like, ti'n gwylio a gweld nhw i gyd. Yeah. Yeah, mae hwnna'n swnio'n horrible. Oh, mae'n ysgol fan hyn. Oh, man. Ble nawr, ni'n mynd? Mae'n ysgol draw fan hyn. Ah, okay. Oh my gosh. Oh, ho, ho, ho. Mae rai nhw'n swnio fel Tasmanian Devil, ydy nhw? Tasmania. O'n i'n mynd ffordd yma nawr? Yeah. Oh, wow. O, ti'n gallu clywed hwnna? Yeah. Beth yw hwnna? Fi ddim yn gwybod. Oh! Oh, God. Noxious acid. Ah! No. Ti eisiau mynd i edrych ar y pwy sy'n crio? Yeah, go on then. Wait, fi'n hilo ti yn munud. Yeah, please. Mae'n swnio fel mae mewn yr adeilad. Ydy. A fi'n gwybod ti'n gwybod. Be? Be sy'n mynd i ddod nesaf. Rai bod rhywbeth really creepy neu jumpscare mynd i digwydd. A ti just fel, oh, eisiau mynd i edrych? Oh! Be sy'n y cornel fan hyn? Ooh. Yn taflu olew atyn nhw, a ti'n gallu seithi fe? Get adrenaline. Oh, Jesus. Nah, forget it. Mae'r person crio lan fan hyn, Morgan. Ti eisiau gweld? Os maen nhw'n okay? Oh, witch you it! Oh my god! Ti'n gwybod hwnna? Yeah. Oh, ti'n injured eto. Right, mae'n a first aid kit fan hyn. Grab pills! I've been so many places. Ooh. Yeah, fi'n mynd i swapio gun i nôl i shotgun achos... O na, fi'n methu. Combat rifle? Mae'n a samurai sword. Ble? O, ti'n gallu cael hwnna. Ti'n gallu...
Nice. O, mae combat rifle yn nice. I just seithi nhw y pellter neu trio mynd I ffwrdd? Lan I ti. Goi nhw? Nhw'n dod tu ôl. Oh no. Oh, sugar. Ydy unrhyw un yn y chat wedi chwarae Left 4 Dead? O blaen. Mae game gwych. YnChwarae. Mi'n o ffefrynnau Owain. Yeah. Fi mynd I penderfynu ar diwedd y sesiwn yma, sut fi'n teimlo, achos dwi ddim yn deg I chwarae fel 20, beth yw e? 45 munud a dweud bod chi wedi a mae'n a health pack lawr fan hyn, Morgan. Ble? Lawr fan'na? Yeah. OK, fi angen e. Dwi angen e, players. Ble? Tu ôl ti. Oh yeah, sorry. Ooh. Rwy'n methu cofio level hyn, though. But mae wedi bod yn oesoedd ers fi'n chwarae trwy like, campaigns properly. OK. Ti di just bod yn neud y mods, wyt ti, ar ôl ti'n chwarae trwy? Dwi wedi cwblhau'r holl campaigns. Oh, jockey. Couple weithiau. Rwy'n just like... Usually rwy'n just chwarae trwy y campaigns rwy'n really hoffi fel Dead A. Rwy'n really hoffi Dead A. Is he? Yeah. OK. Wow. Oh! Hey, oh my god! Diolch. Right, welys ti pa potential group mae Cymru yn mynd I gallu cael yn y cwpan y byd os maen nhw'n mynd trwy? Na. Right, oedd e'n Lloegr, Iran, a America. Oh! Oh! Yeah. Fi'n gwybod, o'n i'n eitha bles, yn amlwg Lloegr yw'r ffefrynnau'r grŵp, ond yn y Euros, y blwyddyn na, o'n i wedi curo, o'n i uwch benw bod ni wedi colli nhw yn y grŵp, so... Ond y peth pwysig yw ddim meddwl am hwnna. Mae gen I frag rounds. OK. Ti'n gallu pig nhw lan. O ble? Explosive ammo. OK. O, fi gallu gweld nhw. So, mae rhaid I nhw... Oh! You've already used this. Oh, Holy Jesus. Wyt ti'n pig lan y fragrance? Yeah. Mae'n awesome yn dyw e. Nawr ni jyst yn redig mewn i'r tân. Funny. Yeah. So, fi'n credu mae rhaid nhw canolbwyntio ar curo unai Ukraine neu yr Alban gynta. Ond, os maen nhw yn mynd i'r cwpan y byd, fi'n hoffi'r grŵp yna I Gymru. Yeah. 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 Mae hwn yn swnio fel bydd fe'n grŵp da. Pryd mae'n... Yeah. Pryd bydd fe'n, like, dechrau? Yn y haf? Efe haf? Dim clem. Oh, gun store! Woo! Ydy yn haf neu ydy yn Dim clem. tachwedd? A fi'n gwybod. Unrhyw un yn y chat, os chi'n gwybod pryd mae cwpan fi. Neu, fel arfer mae fe'n y haf. Yeah. If I found a talk to the gun shop owner. Mae hwn yn edrych fel lot o hwyl a spray. Mae fe just pray and spray, you know? Yeah. Hey Morgan, mae'n a gun store fan hyn. Oes e? Ooh. O, ni bend yn angen mynd mewn fan'na then. Ni angen siarad i'r gun store owner hefyd. Okay. Oh, laser sights, yeah, please. Ble mae'r gun owner guy?
Mae'n a peth ti ôl y thing. Y drws ni angen gwasgu. Pa gynnyd fi eisiau? O'n i'n joio'r shotgun, so... yn teimlo... Fully loaded tactical shotgun. Yeah, please. Oh, yeah. Mae'r Spaz 12. Ydy o'n Spaz 12? Spaz rhywbeth. Gun gwych. Gwych, right. Come on, siarad gyda'r boi ma. Hey. Oh, ammo fan hyn. Oh, laser sight. No. Yeah, oedd da fi laser sight, ond... Oh, sugar, fi ddim yn credu gallu cael nhw ar y shotguns. Wel, rwyf na un-laser sights fanna. Yeah, pray and spray. Mae well bod yn lwcus na'n da anyway. Yeah, wel dyna beth fi'n dibynnu ar, really. Oh! Mae yna guns arall mewn fan hyn. So? Yeah. 50 Ryan. Whoa. Wyt ti dal yn y siop? Yeah, mae'n o like special guns mewn fan hyn. Rhaid gweld rhaid o blaen on a game. Ydy fi? Sa'n cofio nawr. Ie, ond pa stafell wyt ti mewn? Like lawr y grisiau. Oh, lawr, actually mas a wedyn lawr. Yeah. Oh, fanna, fi gallu gweld ti. Open, close door. Gwa, mae'n fynd, mae'n guns ar Kevin, nhw'n like shiny. Oh. Mae fe'n really dywyll fan hyn, though. Yeah, mae yn. Oh, dyna pam ni'n neud hwnna, ydyn ni? Yeah, press T. No, F. Oh, yes. Press F. Okay. To cael torch. Yeah. Does na ddim shotguns, though, so Na. I just gadael dwi'n hoffi just cael a shotgun. Woo! Woo-wee! O, y bachno wedi dweud, newydd gwirio ac yn ôl sôn mis Tachwedd, mae cwpan y byd yn cychwyn. Nice. Yeah, Tachwedd. Oh, but they're not good. Yeah. Wel, ni'n dweud hynny, mae rhaid ni gorffen, mae rhaid ni cyrraedd gynta. Ond un gêm i ffwrdd, dim ond ennill un gêm arall a byddwn ni'n yn cwpan y byd. Right, ble ni'n mynd? Trefyn yn goblin mae'r drws yn like fflachio. Okay. Yeah, I'm gonna agor stod, alright. Be ready to fight the horde. Oh, baby. Ti'n barod? Okay. Yeah, oh, and I just aros fan hyn, achos mae hwn yn... Look... Mas o ffordd o'r drws then, achos... Oh. Oh, maen nhw'n dod mewn i'r stafell, ydyn nhw? Yeah, ni'n cael y cola. Cola? Okay, ni'n cael y cola am y store hwnna. Oh god. Ugh. Oh, mae hwn yn teimlo mor nice. Yeah. Just, yeah. Edrych am nhw'n climb o lan ar y blymyn... Edrych am nhw'n climb o lan ar y fridges I avoid o'r tan. Hwna'n cool. Hwna'n eitha clever. Fi'n hoffi beth ti'n dweud, mae yna fel director thing, neu computer AI, in rhoi extra pethau diddorol mewn, os mae fe'n rhyhaw yn y beth fannag. Reloading! Reloading! Get to the chopper! Mae nhw'n agosau. Ooh. From everyone just angen redeg. Or maen nhw'n just dod. Oh Yeah, my god. beth os ni'n redeg mas o ammo?
Ie, fe hwnna ddim yn da. Right, rwy'n mynd i... Okay. Rwy'n angen pigo lan y Coca-Cola am y gun shop o hwnna. O, fi di redeg mas o ammo da, so fi'n mynd nôl a cael ammo gwell. Right, let's mynd. Let's trio y car allan. Let's go. Ni angen... Just redeg then. Oh gosh, yeah. Pa ffordd though? Just mas o drws. Oh! What a boomer! Reload! Ble mae person? Gwael i mynd o ochr anghywir o'r drws. Jesus Christ, mae hwnna'n anodd. Get the cola, mae'n dweud. Yeah, dwi di just tafu ar allan. Fi gyda fe, mae fi fe. Mae ti cyfro fi. Right. Mae'n ffynnu fod fi ddim yn gallu seithi na dim byd gyda'r cola. So ti angen cyfro fi, neu... Yeah. O, mae'r thing yna gyda goblin. Right, i ble ni'n mynd nawr? Nôl i'r gun shop. Okay. What? Sugar! Cyfro fi, boys! Ah! Oh, God! Bydd y cola na wedi smasho i ddarnau. Yeah. Oh, ti angen revive fi. Yeah. Na, y coach yn neud, pai ffai ni. Oh, thanks, bro. Yes, i mar. Beth yw red egg? Does dim red egg yn y game. Oh, classic, ddim red egg. Great. Dyna beth ti eisiau clywed pam mae zombies ar ôl ti. Does dim red egg. Oh. Oh, na. Oh, na. Oh, flip. Oh! But no! Coach! No! Pam ti'n hilo fi fan hyn? Why? That's stupid. Oh my God. Alright. Mae'r safe house just within, Morgan. Fi'n gwybod, ond... Jesus, okay. Oh! Am fan hyn? No, flip. First aid needed. Next knockdown means death. Ti ddim yn cyfro fi'n dda iawn. Right, pig lan y cola, let's just mynd i'r drws. No, 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 Oh, fuck, you kidding me? Are you kidding me? Ble ni mynd? Trwy fyna? No, 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 ti ôl! Lan fan hyn! Mae'n highlighted! Oh, sorry. Delivery. Special delivery. Sorry. Oedd hwnna'n bai fi. Holy jeez. Oh. Okay. Oh. Mall. Ni'n mynd i'r mall nawr. Right, rwy'n mynd i cael ammo. O'r gun shop. Oh, yes, i marw. Hwna'n rhywbeth. Oh, ti'n gallu rhoi laser sight ar shotgun. O'n i ddim yn credu oedd hwnna'n bosib. Cool. Nice. Oh. Weapons over here. Oh! Be? Mae'n iawn. Ni'n mynd mas nawr? Yeah, let's mynd. Ni angen mynd ffordd yma. Roedd hwnna'n mistake. Mae'r hod yn dod am fi. Ydyn nhw? Yeah. Rwy'n covered mewn goo. Os ti'n cyfro tu ôl, na i cyfro'r drws yma.
Oh, na. Gwell I fi helpu for na. Hey, some guns here. Hey, I'm reloading. Yeah, I'll take it. Yeah, alright, let's mynd. Nôl lan y grisiau. Okay. Roedd fi dyn o'r gun shop wedi dinistrio'r tanker hyn. Choffi fel Oh, oedd e? Yeah. Coach injured. Here you go. I got this for you. Right, let's mynd. Oh. Cedar evac, dyna beth ni eisiau. Okay. Never been so happy to see a damn shopping center. O, pwy sy'n canu? O na, mae'n a witch. Na, paidwch! Oh! Paidwch saethu'r witch! Oh, damn. Don't startle her next time. Yeah. Well, o'n i ddim yn gwybod. Mae nhw'n... Os ti'n start the witch, mae gallu attract a horde. Ah, okay. Digon teg. Weapons. Right. Na'n mynd mewn i'r môl. Hey, don't shoot the car. Gweld car hyn, Morgan? Peidiwch seithi Yeah. fe. Gweld mae'n rhaid fflachio oren. Right. Os ti'n seithi fe, bydd y car alarm yn mynd bant. A bydd hwn yn attracto... a bydd hwn yn attracto horde. Oh, ba! Oof. Oh, frag rounds. Oh, God. Sorry. Shoot! Oh, ble mae fe'n dod? Oh god, dwi wir angen hwn. Mae'n explosive rounds ar y llawr fan hyn. Beth yw'r gun gore yn y game? Wel, dwi'n joio'r shotgun fel ti'n gallu gweld, ond mae dibynnu ar stael chwarae ti dwi'n teimlo. Wyt ti pigol an o explosive rounds, Morgan? Na, ble o Mae'n nhw? ar y llawr fan hyn. Mae'n canol o'r pile o cyrff. Oh, yeah. Okay. Yeah. Dwi'n hoffi, like, yr assault rifles. Okay. Yr rai sy'n saethu'n gyflym. Personol. Come on, coach. We made it. Cedar better still be here. Yeah! Yes, mae Rochelle a tan. Cool. Hapus iawn, dyna. Yeah. Yeah, Did the most damage to the witch. Yeah. Mae'n custom maps ti gallu cael am y game hyn hefyd. Rwy'n cofio chwarae like rai Minecraft themed. Offline, like blynyddoedd yn ôl. Ac hefyd un oedd e'n like roller coaster. Okay. Yeah. O'n i'n hoffi'r syniad o ti'n siarad am y Toy Story mod, lle oedd Woody, oedd zombies and Woody's i gyd. O'n syniad yn cool. Ach, rwy'n methu cofio pa zombie mae'n newid. Mae'n newid un yn nhw. Mae fel first aid fan hyn. Se? Ble? Oh, yeah. Felly gweld e. Mae'n newid un o'r zombies i cael Woody noises. So gyd ti'n clywed like, yn y distance yw, there is a snake in my boot. O'n syniad hwyl. Like, boys, look an alien. Yeah! Oh, gwych. Oh, man. Shopping mall hyn yn terrifying. Yeah. Oh, mae'r laser sight na wir yn helpu yn dyw e. Yeah. O, gwylio, Rochelle!
Got it. Got it. That escalator. Oh, yeah, my ladder escalator. Didn't he? Okay. We have the escalator mewn Cymraeg. Oh god, I'm gonna question that. Yeah. We're ruining the chat and go, but get adrenaline! Oh god. Oh. Yeah. Grisiau symud lan. What? Hey, I hear smoker. Oh my god, mae mannequins yna sy'n really sneaky achos maen nhw'n edrych yn debyg i. Jeez. Oh, mae gyda'r tafod, helpu! Oh. Oh, diolch Beth. Ti'n iawn? Yeah, ti'n iawn. Yeah, my mannequins are terrifying. Ah! Ti'n gallu pwnio nhw. I see. Yeah. Down this escalator. Oh, jeez. Fa'n barge fi fan'na. Mae'n hoffi sut mae like zombies and kind of like, you know. Hyddio. Yeah, and like crouched ar bwys like a waliau a pethau fel yna. Yeah, falle nhw'n cysgu fel yna, a wedyn... Yeah. Yeah, mae'r sign yn deffro nhw. Ooh, Molotov. O, mae dy fi un, though. Molotov! Yeah, neu mynd A ffordd ni'n lawr. mynd. Lawr. Boomer, reloading. Boomer! Boomer! Oh, yes, sir. Beth ti'n digwydd fi fe? Reloading. Boom. Right, byddwn ni'n mynd lawr fan hyn, rwy'n meddwl? Ffordd yma. Rai bod ni'n mynd ffordd yma. Yeah. Adrenaline shot here. Go inbound. Lighten it up. Ah! Traitor down! Hey, I'm reloading. Sorry, do'n ni wedi rybuddio ti fan'na, chydig. Oedd e jyst yn teimlo'n iawn i wneud yn y moment, ti'n gwybod? Ti'n methu aros taflu i'r Molotov, it's just angen. Yeah. Ni angen tan! I got it. You're getting the hang of this, Ellis. Yeah. Dude, I hear one of them bag humpers around. Okay. Yeah, so mae'r hunters, nhw'n neidio arno ti, a just like, bwrw ti ar y llawr. Ac mae'r, jockeys. Hey! Diolch, cylindrical cake am y terfysgu. Ar i on y raid, rwy'n meddwl hwn yn radio. Yeah, ni wedi Yeah, dwi di, penderfynu. like, yeah, dwi di newid popeth mewn i'r Cymraeg arno. Alerts. Hey, croeso i'r stream. Croeso. Oh. Beth? Edrych tu ôl. Beth? Neu, mae yna tank. Whoa! Jesus! Be fan'na? Oh no! Rwy'n lawr. Dyn fi'n helpu ti, oh. Let's hit the road. Diolch. Oh god. Rwy'n hwnna'n tank. Okay. I dal yn mynd ffordd na, nawr? Yeah. Oh god. Watch my back. I'm gonna heal. Hey, croeso i'r stream. Cylindrical cake. Diolch am y terfysgiad. Get down here. Cylindrical cake yw'r person mwyaf cerddorol, ffrind mwyaf cerddorol ni gyda fel dilynwr. Achos mae'n Yeah. neud streams gyda... Oh my god! Mae enw. Yeah. Wow. Oh! Oh dear, oh dear. Oh dear, oh dear. Oh, mae'r game yn taflu just taflu special enemies at ni.
Yeah. Hello. Oh god, oh god, oh god. Oh, teach me Oh to tea Jesus, I'm just fanna. Oh. Oh. Mae yna tŷ bach fan hyn. What's that? Rhaid yn mynd i'r tŷ bach. Yeah, actually, fi angen mynd i bach hefyd. Yeah. Oh. O'n i ddim yn disgwyl hwnna. Yn y tŷ bach. Be? Wel, oedd na dyn Oh, right. zombie. Adrenaline shot here. Yeah, mae un right o bwys ti. Oh, Jesus Christ, I. Oh, God. Rwy'n just sefyll fan. Fi angen neud heal fanna. Oh, wow. Oh. Oh. Yes, mae'n healing station. Pails here. I've been so many places. I've seen so many faces. O, ble yn y byd wyt ti wedi dod Pipe bomb, ni gorfod talu fel i hwn, neu ydy e ddim... O, peidio taflu e. Mae'n attractor zombies yn crowd around O, ie. O, ni ddim yn gwybod hwnna. Okay. Yeah, mae yna pills mewn fan hyn, Morgan. Le? O, mewn fanna? Mae yna cabinet, yeah. Oh, Mae'n swnio fel mae loads o zombies trwy drwysau. Ble mae'r cabinet mewn fan hyn? Fan O, hyn, fanna, cool. fi gallu gweld e, fi gallu gweld e. O, naeth Rochelle colour un olaf. Rochelle. Alright, let's mynd. Oh! Oh, boomer. Uh-oh. Uh-oh, mae'r... Oh, jeez. Alarm dan o bopeth, eh? Yeah. God. Ni'n mynd lan fanna? Na, ni methu. Ni angen mynd ble mae'r tan yn. Okay. Right, ni angen troi alarm bant. Ble mae'n ar third floor? Oh! Ah! Jockey! Na, dim jockey, hunter. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh no. Come on. Ugh. Oh, yes, Imar. Jesus. Sut ni'n mynd... Oh. Ni'n mynd lan i'r trydydd... Ie, fi'n gallu gweld ti, fi'n gallu gweld ti yn y pallter. Oh, wow. Oh, ho, ho! Mae'n a witch fanna. Oh, Jesus! Yes, Imar! Oh, na, fi ar llawr. You startled the witch. O'n i ddim... Oh, jeez. Oh, Christ. The witch killed you. Don't startle her next time. For God's sake. Rochelle a coach. Rochelle, help me fi! Oh. Mae Rochelle yn cael amser galed hefyd. Mae coach... Ydyn nhw'n mynd i bod digon cryf. Na, ni dau wedi mar. Flip. Oh, ei. Mae'n iawn cylindrical cake. Ei. Yeah, mae Rochelle Right, let's trio hwnna eto. Oh, wow, 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 wow. Spare the food court. Right, let's trio hyn eto. Oh, come on. Where's your shoulder? Unrhyw beth fel yna?
Oh my days. Up that escalator. Mae 'na tank! Nhw'n taflu tank at ni fan hyn! Oh man. Whew. Woohoo! Wow. Yes, I mawr. Mae'r game ddim yn bod yn neis I ni. Na, beth ni'n dweud o'na? Ww. Dyn ni'n mynd lawr fan hyn nawr, ni? Yeah. Ble yw ti? Ble ti'n mynd? Oh, yes, I Oh. mawr. Dwi'n mewn bad situation. Sorry. Diolch. Diolch am gwylio, Curly. Pam rhan ni'n gwneud streams? Unwaith yr wythnos? O leiaf unwaith yr wythnos. Ie, leiaf. Ie. Rhai weithiau mwy, rhai weithiau ddim, ond unwaith yr wythnos. Ie, o leiaf wyth... Ie. Ie. Wff. O, diolch am ymuno. Gobeithio ti'n joio. Braf cael eich cwmni. Ie. A weithiau, ni'n cwrdd mewn person hefyd sy'n eitha cool. Ni'n neud stream, mae'n hwnna'n good hefyd. A ni'n cael eich take away ni gyd yn man cave. Ooh, get second pistol. Roedd hwnna'n mistake. Pam oedd fi'n neud y band? Nes I just neud hwnna hefyd. Hey. You're gonna have to suck it up. We need you for a little bit longer. Much obliged. Don't worry about it. Oh, they knocked the piss out of me. Yeah. Croeso I ymuno ar Discord ni hefyd. Mae ni'n cael stream alerts mewn fyna, so mae yna bots sy'n dweud, ni'n ar-line, pryd ni'n mynd ar. A hefyd, ni'n sgwrsio am pob fath o random pethau ynglyn â popeth, really. Yn cynnwys yn amlwg fel retro consoles a game fideo, ond mae memes, mae loads o fel sianeli gwahanol o fewn y server, so, yeah. A os chi'n hoffi chwarae ROM hacks Cymraeg hefyd, mae Pokemon Coch, Super Mario 64 gyda voice-over Cymraeg. Mae lot o pethau hwyl anyway, so yeah, dewch draw. Oh my god! Yeah, dewch draw. Hey, can somebody watch my back? I'm gonna heal. Mae'n a boomer drafod in. Oh, mae'n rhyw fanna! Oh, boomer! Damn. I'm gonna reload. Reload. Oh! Wow. Cadw symud. Up this Right. escalator. Oh. Dwi'n dod. Right, ble ni'n mynd nawr? Mae fan hyn oedd e? Yeah. Beth sy'n o'n fan hyn? Paddle here. Paddle. Oh my god. Reloading. Rhaid mae'n o Oh. witch? Na. Yeah, mae'n swnio fel un. Down here. Beth di witch mewn Cymraeg?
Grach. 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 Oh! Oh, na! Oh, jockey! Mae'r jockey ar o fi fan. Ok, fi angen hwnna. Oh! Fan hyn? Cricket bat. Bat, cricket. Ooh. Nah. What the heck? Mae'n hoffi sut nhw'n... Molotov? Ble? Na. Oh, no, dim fyna. Na. Let's mynd lawr y corridor. Fi ddim gyda unrhyw ammo, though. So fi angen nôl y bat. Achos... Fi angen rhyw fath o. Yeah. Ok, dan ni. Right. Dilyn ti. Oh god. Oh, samurai sword, no, nice. Yeah, Oh, mae'r samurai sword yn nice. Bad arall. Pills here. Oh, ble? Rochelle probably yn cael nhw gyd. Oh, bloody hell. Fi wastad hwyr i'r party ydw i gyda'r pills. Yeah. Oh, nice. Ti erioed wedi lladd nhw gyda cricket bat, o mae fe mor funny. Na. Oh my god. Mae jyst yn bwrw pen nhw off. Mewn un swing. Mae'n anhygoel. Love it. Yeah. Mae pob hunter ar y lefel hi wedi cael fi. Pob un. Oh, mae pistol yma'n really araf fi i new... fi'n mynd i aros gyda'r bat cricket, fi'n credu. Fi'n gwybod ble fi'n sefyll dy hwnna. Yeah. Right. Pryd ni'n agor y drws hyn, bydd yn alarm mynd bant. OK. Oh, mae loads yn mynd i dod Ie, wedyn. ni yn redig i'r llawr trydydd. Barod? Oh god. Yeah. Go. Right, it's just redig. Oh my god. Oh, Puma! Oh, damn. Oh my god. Come on, good. Ti'n attracto nhw, oherwydd ti'n covered mewn boomer spit. Yeah, so ti'n gallu mynd ymlaen a troi off. Yeah. O'n i'n trio wneud hwnna yn amlwg. Big brain move. Mae'r hunters yn really licio fi, Morgan. Fi'n gwybod, Mae'r perfume fi'n gwisgo. Aftershave fi'n gwisgo, dyna beth yw e. Just for men. A hwnna'n Gillette, whoops. Nid shaver. Ti di wneud yna, wyt ti? Yeah, dwi wedi troi fan. Oh, nice. Jeez. Right. Ydw i eisiau gun, though? Ydw i eisiau gun? Dyna'r question. Go on. Hello, witch. Hello, witch. Oh, hwnna'n grach ydi, e? So Yeah. cadw hi fod, paid. Gadael hi mynd. Ble ni'n mynd? No. O na, hi'n... Redig, hi'n mynd y grac. Coach! Be ti'n Beth gwneud? sy'n bod y coach? Idiot. Damn it, coach. You on your feet. Oh. Jockey! Diolch. Right, ni'n mynd trwy fan hyn? Yeah. Go on, then. Exit, mae'n dweud, so gwell ni'n mynd ffordd ma. Yeah. Ooh, achievement log. Acid reflex. Oh.
God. Ah! Sorry. Squealing worm right now. Oh! Fi lawr. Hunting incapacitated clwg game my video. No. Oh, Jesus. Diolch, Rochelle. O'n i'n re-gun hardy Ti fan'na. cael, ti cael first aid kit? Na. Oh, diolch, Owain. Mae yna mod hefyd sy'n rhoi y can o si. Beth ti'n mynd? Oh, like what's it called? A can ti'n rhoi arno pryd mae pobl like, you know, what is it called? Bow bow bow. Rhywbeth i gwneud y can nawr. Beth ydi o? Like, ti'n gwybod pryd ti eisiau like prank o'r mates ti like pretend nhw mewn love. Ti'n rhoi can. The fuck is it called? Wow, chicka, wow, wow. Na, hwnna'n fel rhywbeth arall. Rhywbeth i wneud gwneud y can. Rhywbeth cofio sut mae'n mynd. What the okay, bydd fi'n cofio fe mewn like... O na! Uh-oh. Stick. Sorry. Oh, Jesus! Sorry. Sorry, fi trio help ti lan, rwyf y charger hwnna and just like smash fi allan y ffordd. Well, yeah. Fi jyst yn falch bod fi'n byw. Beth yn y byd? Beth yw'r can yna? Yna'n annoying. Fi ddim yn gwybod beth ti'n cael am. Rwy'n methu cofio. Rwy'n honestly methu cofio'r blooming can. Okay. What's love got to do? Oh, mae jockey. Fi ar y llawr. Come on, Rochelle. Mae Rochelle yn dod. Oh, na. Mae jockey dod am fi hefyd. Bloody jockey. Rwy'n allan o ammo. Oh dear. First aid needed. Next knockdown means death, mae'n dweud. Fi gyda ammo, guys. Rwy'n completely allan. Na, ddim armour, dylwn ni dweud, neu health. Na, Rwy'n dwi'n gyda health? allan. Oh god, fi fel do nawr. Uh-oh. Soon yna. Do. Right, aros tu ôl ni, so... Alright. I'm about to die, mae'n dweud. Oh my god, mae'n mynd lawr hefyd. Mae'n mynd lawr? Oh, okay. Yeah. Mae'n fel 20 eiliad. Hear that charger? Okay, fi ti'n probably just marrow te. Probably. Fi ti'n respawn o, like, mewn i, like, ystafell, ni angen, like, rescue o ti. Beithio fi ti yn... Os ni'n mynd yn gyflym, falle fi ni ddim. Just gorffen yn gyflym. Falle. Ble ni'n mynd? Ble yn y byd ni'n bloody mynd? Fel arfer, nhw'n dweud ti, 12... Rochelle killed Boomer. Oh, yeah, hwnna. Ble ni'n mynd? Fi'n gwybod. Sut byd lawr fan hyn? Shit. No. O, ti di marw? Yeah. O, ti di marw, a fi just ar fi'n marw. Oh no. Hwyl fawr. Byd Na, creulon. peidiwch marw, na. Sorry. Ti'n gallu Mae'n amser fi fynd. Na. Ble yn y byd ni'n mynd?
Ydy yn tu ôl? Ie. Mynd ble ti'n mynd, like, round fyna. I'r golau. Hwn yn y safe house! Go on! Left! I'r chwith! Draw lawr fyna! Mae'r safe house, gweld ble mae'r golau? Oh, you're kidding me. Mae Hwn yn y un diwedd! fywyd. Go! Ti'n gallu gwneud e! Hwn yn y... Go, Morgan! Oh, mae'n a spitter! No! Na! Oh, Mae'n gutting, o'n i mor agos i'r diwedd yna. Roedd y blooming thing just right fanna. Oh. Yes, i mawr. Ah, gutting. Come on. Hey, I'm reloading. Up this escalator. Oh, come on, reload! A fi di taflu gun really da, fi ddim eisiau neud hwnna. A flip, ble oedd y gun... Oh, ie. Yeah. Actually, na, fi eisiau bat yna. Beth? Ond ni just sprint o am y diwedd, Ie. fi'n credu. Adrenaline shot here. Unless ni'n desperate, ond dylen ni ddim bod. Ffordd... Mae'n adrenaline fan hyn. A pills ar llaw fan hyn. Oh, okay. Hey, can somebody watch my back? Na i ddod nawr. Os ti angen pills. I do. Oh, yeah. I've been so many places. I've seen so many faces. Come on, y'all hurry up. Nothing to... Yeah, look at this here. There you go. Oh, mae pills fan hefyd. Oh. Ie, let's mynd. Speedrun. Come on, banta ni. I hear a charger. Hey, man! Banta ni. Oh, mae'n a tank! Oh, they're right ar bwys fi fanna. Mae'n really mynd ar ôl fi. Fi fel bait. Yeah. Am pob tro fi? Oh my god, fi actually... Di marw. So faint o weithiau ti'n gallu cael revive dan? I ddim siwr. Couple? I'm a reload. Pob hwyl Commander Ellill, diolch Hey, am dod pob draw. Diolch am y cwmni. Am dy gwmni. Ie, diolch am ymuno. Molotov here. All have here. Oh god. A ni gorfod mynd nôl lan nawr. Ie. Mae yna drws rhywle ni angen mynd trwy'r, ie. Yeah. Dyma fe drwy'n hyn. Through this door. Guns right here. Reloading. A fi eisiau pigo hwnna lan? Flaen ti. It's over here. O'n i angen mynd trwy drws yma. Na, rhaid o fi. Ie. Let's mynd.
Oh, sorry. Sorry. Right fewn fy pen ôl. Hey, pills here. Yeah, mae hi wastad yn cael y pills cyn fi, so fi'n cael e tro yma. I got a feeling this alarm ain't gonna go unnoticed. Okay, mae'r drws fan hyn efo'r alarm. Okay. O, mae Dwi'n barod. Viper wedi dweud, ydych chi'n chwarae gemau fel Elder Scrolls neu Elden Ring? Ni'n siarad am hwn, cyn. Yeah, rydyn rydyn chwarae. Jeez. Oh my god. Dwi wedi chwarae Elder Scrolls. Dwi wedi chwarae fe ar stream yn meddwl, like... Oh, VR? Yeah. Yeah. Ac, roedd fi yn dechrau chwarae Elden Ring ar ben fy hun. Ond... roedd dim ond wedi chwarae fe am, like, awr. Just oherwydd, does dim blymyn ultra-wide support ar y game. Sy'n really annoying. Ac... oh god. Sorry, un munud. Oh my gosh. Oh. Oh, na! Maen nhw'n clafu. Gyfle. Oh my gosh, mae'n loads yn nhw. Sorry. My god. Mae'n first aid kit na fan hyn. Oh, Ie, diolch dwi di... byth. Rwy'n dechrau Yr 12. Elden Ring. Ble mae'r first king? Ble ban fe? Fyna ar y bench. Ond, Okay. oherwydd fi dim cael ultra-wide support. Be? Just like, I don't know. Ble mae'r first Rhaid aid? TDP gyda man. Oh, bloody hell. Oh, Tino Difri, come on. Oh, God. Diolch. Yeah, ond like, a lack of ultra-wide support. Ac yr, roedd e ddim yn redig really da ar cyfiadur fi. So rwy'n just mynd i aros tan... wel, ddim cael unrhyw ffeith mewn Bandkai Namco Bandkai? Bandai Nikon? Yeah. I don't know. Rhyw fan na. Yeah, nhw. Release o updates i fe. Does gen I dim real... First aid kit here. I don't trust them. Oh. I actually trwsio'r game. Ond rwy'n mynd i aros tan maen nhw'n fix neu maen nhw'n mods sy'n trwsio fe. I chwarae fe yn gyfan gwbl. Ond mae'n edrych really good. Ydy fe yn un hwyl i chwarae ar stream rwy'n meddwl. First aid. Hey, I got first aid kit if somebody needs it. Oh! No! Hey, ti'n iawn Storm? Croeso Hey, i'r Ian, bye. stream. O'i ti gyda'r gêm yma, Ian? Mae Ian wedi rhoi 200 o oriau mewn i Elden Ring. Oh, wow. Just saying. 200 plus. So, os ti eisiau siarad gyda rhywun, mae'r Discord ni. Yeah, The really chat eisiau on chwarae Elden fe. Ring. It's just like a 5 Ian yw'r boi. There's dim ultra-wide support that but a performance and not good. Yeah. We're just RFC patches. Yeah. We're just RFC patches, dod a trwsio fe. Yeah, Ond mae'n same edrych bit. fel game gwych. Rwy'n gwario like awr crwyf cymeriad, though. Oh, wow. Oh, god, o'n i angen hwnna. Yeah. Ble mae... oh, pawb mewn. We're gonna get out of here. We'll have to do it ourselves. Yay! 200 yn barod. Good. Good. Hapus iawn gyda hwnna. Yeah, fair play.
Na, bro. Pa ti'n dweud hwnna? Ti di dweud hwnna I fi? Ti di wneud 200 o oriau? O, ti tynnu coes fi jyst yn gullible o nes I just credu beth ti'n dweud. Wow. Oh. Yeah. Wel, mae pobl yn rhoi amser hwnna. Yep, mae'n gwych. Ah, okay. O, so ti wedi wneud 200. Wow. O, fi eisiau'r shotgun hwnna. Yeah, please. Gyda enw fi arno fe. Oh, yeah. Ydy hwnna'n shotgun? Na, oh my god, hwnna'n nice. Yeah. Lovely. Yeah, and I stick at 100 dwi'n credu. Mae hwnna'n eitha nice hefyd, though. Dwi eisiau hwnna'n lle? Na. Beth? Na. Oh. Stick at hwn. Yes, best hall. Ti angen hwnna. Hwnna'n... Fel 4 ar un pryd. Come on, then. Don't you reckon we should move on now? Gwylio hwn. Oh. Oh, hwnna'n lovely. Nice iawn. Ah! Mae wedi dweud na bro am y game hyn. Oh, right, okay. Oh, yes, sorry. Amseru fi bach off. Yeah, 200 awr though, Elden Ring. Ond fi di clywed, mae pawb yn reifo fel Game of the Decade, Game of the Century. So, yeah. Mae'n hell of a statement yn dyw e. Yeah. Right, dewch mewn a wedyn Rochelle a neu gwasgu'r botwm. Oh, yeah. Na, bro, mae cael y game ti'n chwarae, yeah. Find a gas can. Wel, fi'n gobeithio mae Ieuan yn mynd I dod yn ôl pan ni'n cwrdd dros Pasg. So, mae gael. Oh, a mae bydd Iestyn ar gael hefyd, so bydd rhaid ni dechrau meddwl am pa gemau ni eisiau chwarae. Yeah. Multiplayer games yn hwyl, ond, yeah, nawr ni ffeindio rhywbeth da. Crash Team Racing. Oh, yeah. Mae dyn ni hwnna. Right, so ni angen llenwi'r car hyn efo fuel gan defender o horde. Okay. So, ni angen fuel efo 13 wow. cans. Wel, ti eisiau fi just amddiffyn y car a ti just mynd nôl ymlaen? Os fi'n eitha hapus da. Mae dy fi gyn eitha pwerus. Oh man. Oh, constricted! Oh, wow. Jesus. Oh, wow. Oh, na I mynd hefyd. Achos ni byth yn mynd I wneud e. Just sneb arall yn mynd amdano nhw hefyd. Credu mae Rochelle a beth bynnag yw enw yn iawn. Oh god. Dig mwy. Pwy sy'n amddiffyn y car? Mae'n okay. Ni ddim angen... Okay. Amddiffyn okay. Ni just angen amddiffyn I hun. Yeah. Dewch yn ôl fan hyn, zombie. A ti ond yn gallu cario un ar y tro, ie? Yeah. Mae'n y tank yn dod! Mae'n y tank yn dod o rhywle, rwy'n gallu clywed e. O, mae'n tu ôl y car, edrych mas! Ah! O, ti'n o difri, Diolch, coach. Michelle, beth ti'n gwneud? Tank! A bwys ti, Morgan!
Oh shit. Shit. Oh, Crash Team Racing man on class. Nah, bro. F1 game. Yeah, Crash Team Racing are good. Yeah. Hey, seriously? Hey, can somebody wait up? Mae'n health packs lawr ar y ground floor hefyd. Ble? Ar y ground floor rhywle. Okay. Oh, jeez. Reload. Jeez. Right, we're just mynd I like taflu, oh god. Oh, no. Oh. So intense. Gotta reload. Oh, flippin' heck. Right. Oh! Wow. Yeah, Bend and Crash Team Racing and Glacier. I got a can. Yeah. Wel, ti'n gwybod beth? Be gallwn ni wneud yw wneud 50-50 Mario Kart Racing a wedyn Crash Bandicoot, wneud bach o comparison video o gweld beth mae pobl yn hoffi y mwyaf o'r doi. Yeah. Cos ma nhw kind of yr un beth, I don't know, really. Help me! Help me, Ruin! Diolch, coach. I got it. Oh, God. Grabbing a shot. Get in there. Oops. I got a can. Healing. Oh, na, mae tank yn dod. Ti really angen gwella ddo, fel iechyd wise. Yeah. Hey, keep shooting. Keep shooting. Jesus. Mae nhw'n tight! Oh, no, mas... Oh, God. Right, just angen ffeindio gweddill y cans nawr. Yeah, Ti ma' angen nhw'n right iechyd, lan fan'na. desperate. I don't know, okay. We're na i literally mynd lan. just wedi healo hefyd. Oh, wow. Oh, mae'n dod. Y'all get ready. What's that? Bill's here. Oh, na. Right, mae yna 2 cans right lan fan'na. Mae hi... Oh, okay. Rwy'n gallu gweld nhw. Oh, game! Rwy'n ni bloody break! Yeah, mae'n bach yn harsh, yn dwi e? Yeah. Hey, Oh, no! down here. Yeah, I can't get up. Le yw ti? Mae'n okay, mae'n... Jockey! Mae jockey, a bloody jockey. Mae coach yn dod I ti, dwi'n meddwl. Keep moving. Oh, bastard. Ti'n iawn? Na, fi o'r llawr. Ond mae coach yn achub fi. Nice.
Okay, mae'r last jerry can yn reit o bwys y car yna. Mae'n just... Rwy'n meddwl hwnna gyd ni angen, y tri hwnna. Na. Just 3 more. I got a can. Look out now. Oh, flip. Holy Charger. Oh, God. Oh, flip. Fi'n gwasgu I gormod o weithiau. One more for the gas tank. A fi lawr nawr hefyd. We gotta get you back on your... Gyflym o! Dim ond ti... Gyflym. Look out. And I'm in... Oh, man. I don't like to see you like First... Dim ond tri ar ôl, tri cans. Mae ta fi un. Mae tank yn dod! Oh, hwnna mor greulon. One more can do it. Oh my god, hwnna'n un fi! Ble mae'r Get tank? in! Yes! Yes! Mae'r tank yn reit fyna! Oh Oh! my god. Oedd hwnna'n intense. Oh! Whoa. Oh! Oh, fi'n joio hwn. Yeah, it's great though. Oedd hwnna'n class. Yeah, let's say. Wow. Need i gwneud e. Yeah. Oh. Oh, melee kill. It's 269. O, hwnna'n Nice efo one, y though. samurai sword hwnna. Yeah. Nice. Good job. Oh, so beth ti'n meddwl am y gêm nawr ar ôl un campaign? Nes I joio fe. Yeah. Yeah, fe'n good. Mae fe kind of... Yeah, fi'n hoffi'r style chwarae fe. Achos... Dwi e ddim yn or-greil, ond bod ni wedi cael cwpl o bits really anodd fyna. Yeah. Yeah. Fel ti'n dweud, mae'n amlwg bod na AI yn neud e just a level gywir. Yeah. Oh, they're really good. Did you trio un mwy campaign neu? Gallwn ni. Yeah, dwi'n hapus I drio un arall. Nice. Faint naeth hwnna cymryd ni bron 2 awr, ond Yeah. probably bydd ni'n gyflymach achos oedd dechrau stream just ni'n gosod fyny lot o fe, so... Yeah, bydd e mwy fel awr a hanner, siŵr o fod. Yeah. Okay. Os ti'n dewis thing... Oi. Ti eisiau mynd mewn order? Yeah, go on. Mynd yr ail un achos os ni'n dod nôl rhyw diwrnod I hwn, gallwn ni just parhau gyda fe. Edrych nôl ar y fod a cario ymlaen. Yeah, pa campaign yn I gwneud? Right. Dyna ni. Nice one. Right, rwy'n mynd I cael diod. Oh, actually, fi ddim di bod yn yfed diod fi. Hey, hello there. You want to let the bridge down for us? Generator's out on the other side. Y'all can't climb down there and save us a trip? Sorry, can't. We got wounded up here. If you can get to the other side of the bridge, we can help you get it down. Hey, gweld y cymeriad lan ar y bont? Yeah. Hwna'n un o cymeriadau o Left Dead 1. Ydy e? Ah. Yeah, mae hyn yn fel crossover kind of level. O, ma'n cool. A remember ti'n ar y bont hyn ar, like, un o'r Left Dead 1s? Left Dead 1? Wyt ti? Yeah. But a spade yn gwell na bat baseball. Yeah? A Okay, spade? na trio. Yeah. Prefer spade. Fun. Shovel. Spade. Oh! Nah.
Na, mae ddim. Ddim siŵr. Na fi. Dwi'n barod. Yeah. Yeah, so beth ni'n gwneud i trio cael y bont lawr? Hey, can y'all watch this car while we're gone? All right. Jimmy Gibb Jr., don't worry. We're gonna come back. I'm gonna reload. Yeah, rwy'n mynd i pigol am blymyn melee weapon, mae'r pistol yn terrible. Wow. Ble ni'n mynd? Ni angen mynd trwy y parcyn. Ydyn ni? Oh, yeah. Oh, sorry. Byddwn ni'n dweud, ges ti hwn am fel couple of quid, oedd e? Mae'n definitely worth co-op game, worth brynu am couple of quid. Sa'n siŵr, rwy'n prynu hyn, like, blynyddoedd yn ôl. Na, nes i gift o fi, fi'n cofio. Oh, right. O'n i'n edrych arno fe, a oedd e fel ridiculously cheap mewn Steam sale. A o'n i fel, o'n bendant worth e. Sorry, fi'n anghofio fi'n gift o fe i ti. Diolch yn fawr o. Mae'n iawn. Oh, get silenced machine gun, yeah, please. Ooh. Na, shotgun. Mae'n gwybod be fi'n hoffi. What? Hello? Ble ni'n mynd? Trwy'r siop. Okay. Oh, shop yma. Okay. Just trwy'r drws fan hyn. Let's try upstairs. Hey, mae na chainsaw mewn fan hyn. Ydyn ni... Oh, fi'n hoffi shotgun, though. Yeah. Yeah. Alright, fi'n cael chainsaw trwy hyn. Who needs a son? Oh my god! Maen nhw'n literally just like cael ei dinistrio gan y chainsaw. Sure. Oh! Through here. Open up the locker. Mae'n a box mewn fan hyn. Ah, shit. Pipe bombs! I'm talking about a box. Pipe bombs. Throwing a Molotov. Hey, there's pipe bomb right here. Now, how do we get to them walkways? Oh, mae'n a Gwylio tank. allan. Yeah, mae'n a tank lang fyna. Come on, tank. Dod lawr fan hyn. Mae gen i chainsaw, beth ti'n mynd i gwneud? Mae chainsaw yn gwych. Yeah.
Oh, charger, ble mae fe? I know you shot him. Into these apartments. Hey, let's search these rooms here. Pistol. Pistol! Pistol. Now this one can kill some zombies. Na, fi ddim eisiau hwnna. Fi eisiau hyn gun fi. Yeah, fanna. Beth sy'n... Oh, mae'n stuck mewn drws. Right, ni angen mynd tu allan. You sure? It's like, yeah. Like a draws i'r Okay. parc. Okay. Ooh. Through this park. Oh, jeez! Oh. Rochelle, beth? Yes, you're already a charger wedi just taflu Rochelle nôl lawr. Fanna. Oh, mae rhywbeth yn crio eto. Oh. Hwna'n actual merch, though. Ydy e? Na, mae ddim. Mae'n grach, ydy e? Ah, just mynd i checo. Oh, no way. No way. No way. Good old, can't you? Oh, no! sugar! Trwy roi'r bloody radio ymlaen. Oh, sugar. Bye fi. Damn. Who in the hell shot me? Oh, what? Ah, help! Oh my god. Ugh. Teammate must help. Pummeled. Bloody hell. Team in trouble. Been in. Hold up, gonna heal. Reloading. Healing. Cover me, please. Any min nawr. Yeah, just truthing in. Adrenaline shot here. Ti angen e, wyt ti? Yeah. Be? Well, this isn't the worst wedding I've ever been to. Oh, sindri ammo. Grabbing fire bullets. Fire bullets. Everybody grab some incendiary. Ww, ble? A bwys fi. Okay. Dwi'n dod. Oh, my Spaz 12 shotguns mewn in. Well, all right. Nice. Did they show Spaz 12? Na, mae dy fi shotgun. Yeah, 100 shotgun. It's just automatic Ydy e? shotgun. You know, the bang, 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 bang. Oh god, yeah, fi eisiau hwnna. Mewn a tent. Okay. Not a jockey ruler. Oh. I'm gonna reload. Behind this bus. Behind this buzz. Stupid as a stupid does. Oh, Jesus Christ. That's going to be a charger. Yeah. Get ready. Someone want to close that door? Healing. Stick it up your ass. Yeah, come on. Stick it up your ass. Cool. Oh, gwych. Dwy fil pum cant, yes, nawr. Hwnnw o'r chainsaw. Yeah. Nice. Nice. Yr graich. Grach.
Grach. Dim graich. Damani. Nice. If anybody sees any hand sanitizer, let me know. You're kidding, right? Yeah, ha ha ha. A little bit more hand sanitizer and we wouldn't be in this mess. Oh, you are gonna Under the what now? God. Hand sanitizer, come on. Mae'n ironic gwrando ar hand sanitizers mewn game yn do it. Yeah. Mewn fel zombie game hefyd. Let's get to the street. Get that zombie. O, mae'n rhedeg yn gyflym i ffwrdd. Yeah. Rwy'n cael health pack ar y Kevin hefyd. Yeah. Oh my Uh-oh. god. Oh! A fi lawr. You gonna make it? Let's get you up. Let's get you up. I owe you one. Well, at least. Gonna heal. Here a bit more from him. Hey, some guns here. Oh, incendiary ammo. Firebolts. Blue tea, blue And a tea. tea. Oh, fi'n gallu gweld ti. Okay. I'm not playing now. Careful, there's a charger around. Right, tattoos. I love tattoos. I only got one, but I was gonna get my truck tattooed on the other arm. I was gonna get me truck tattooed on the other arm. Oh boy. Oh man. Oh. I'm gonna crack. Oh my god! Beth! Oh, beth sy'n ofyn hyn? Mae'n rhywbeth yn y bar. Quit moving so I can heal you. Diolch, Rochelle. Oh yeah. Sut ni'n mynd mewn y bar? Oh my gosh. Hey, watch out! Oh, run it. Nick, did you mean to do that? Oh yeah. Kill your damn lights. This what I have to do. Oh yeah, troi y golau bant pryd ti'n arboi switches hefyd. Ah, okay. Oh, The construction site. F of it. Yeah. Okay. Ah! Boomer! Oof. Oh, Jesus. Beth sy'n mynd ymlaen? Rwy'n i'n gweld unrhyw beth. Hello. Reloading. Reloading. Ha! Mae yna animation ar yr record player. O newid records. Jukebox is all right. Killing him swiftly with his sword. Oh, funny. Let's sit doing. Oh, sugar. Fi ti fas a mae Boomer wedi mynd arno fi. Oh na. Big problems. Be definitely dead. Oh jeez. Ooh. Iawn. Oh, ti angen heal.
dead dod fan hyn. Okay. Rwy'n fi'n smack ti. Here you go. Had no use for this anyhow. O'n i ddim yn gwybod o ti'n gallu healo pobl eraill os o'n nhw ddim lawr. Ie, ti'n gallu heal nhw efo'r... Hwna'n cwrs. Os ti'n dal pack. Rwy'n cael ei bound i'r mouse fi. Ah. So sa'n siŵr beth mae'r button yn i ti. Okay. Mae melee. Oh, yes. Oh. Taking the rifle. Ddim hoffi soon hwnna. Beth yna? Repent! The end is extremely nigh. Oh god. Lan neu lawr? Lan. Looking for an M60. Come see Crazy Dave. Roger went to mall. Oh, end of the world or not, they are standards. Oh! Oh, ba gun ydi hwnna. Oh. Na, rwy'n mynd i cadw hyn. Be sy'n lan fan hyn? Oh, pistols are cash. Arian. Oh, mae rhywun gyda tafod. Oh, Gyflym. Oh, Jesus. Molotov mewn fan'na. I hear one of them spitters. Ooh, lots of pipe bombs. Okay, just don't look down. Pipe bomb out. Gotta reload. Pipe bomb all the way. Hey, chase this. Chase this. We're just having pipe bombs after pipe bombs. Fire in the hole. Grenade. Whee! Grenade. Oh, goo. Throw the pipe I lawr. Uh-oh. Damn. in the hole. Grenade. Pipe bomb out. Ti'n iawn? Yeah. Mynd draw fan'na? Yeah. Go on then. Cerfyd dros y balance beam. Oh, wow. Pills here. Looks like the tour is in the jazz club. Mae'n a jockey dod. Oh, mae'n dod. Rwy'n hoffi sut nhw'n redig. Like, shit. Oh, pinned. Oh, diolch beth. Weapons over here. Whew. All right, all right, all right. Load of Grisha. Nice. Right. So ble ni'n mynd mewn i'r jazz lounge? Nice. Dwi'n credu, dyna beth wedon nhw. Pipe bomb. Chase this.
Right, mae'n if ti hwnna? Defibrillator. Nice. A hwnna gallu cael ei dynnu fi I pigo rhywun lan, rwy'n meddwl? Pryd nhw'n lawr? Do we need some money? Sa'n cofio nawr. Health kit. O, nes I colli'r defib. Rwy'n cael y defib. Okay. Scenic under the river tour. Ow! Under river tour. Hynny'n swnio cool. Oh god. Mae 'na gun ar llawr fyna. Yn eitha nice. Efo Uzi. O, mae 'na stuff draw fan hyn yn y box. Oh. Oh, Molotovs. Why is everything historic so creepy? Oh, just box of Molotovs. Yeah. Nice. Oh, jeez. Hello. Right, ble ni'n mynd? Draw fan hyn. From one con man to another, $5. O, mae samurai fan hyn. I tip my hat to you, Rayford. Mae'n pigo Dwi'n hwnna lan. siŵr. Mae 'na axe ar llawr ti eisiau fe fel secondary. Newid i'r pistol secondary ti a pigo'r axe lan. Ti gallu, like, cymryd pennau nhw bant efo fe. Oh, lovely. Oh my god. Oh my god. First aid kit. Defibrillator here. Is he Rochelle with first aid, so fi angen roi hi. Phase 1 is over. Jeez. Hold. Somebody watch my back. I'm gonna heal. I'm a heel. Oh yeah, Hello, mae'n mate. dweud. Phase 2, go Wow. under the river. Nice. Coming 2011. Reloading. Let's get down these stairs. Oh nice, nes I lladd pedwar yn yr un pryd. Yeah. Diolch. Mae'n good. Oh, nah. Dyma lle bydd y Molotovs yn handi, ond Yeah. fi ddim gyda un. Oh, God. It's not holding, Lord. Oh, zombie hunting. Gothlang med pack. Oh no! My lord's in him. Oh, yes, he mawr. Ti eisiau hand sanitizer yn bod mewn y dŵr brown hyn? Aha. Ie, ti'n iawn fyna. Okay, ble ni'n mynd fawr? Dilyn fi. Okay. Ni'n mynd lan fan hyn. Cool. Let's get out of the water.
First aid kit here. Ydy yn gwell cael first aid kit neu beth bynnag fi'n cael? Defib, probably. Ond fi ddim yn gwybod beth yw defib, actually, so... Na fi. Reload. Reload. Do I keep moving? It's melting in. Dim byd. Woo! Reloading. Right. Run to the safe room. Oh, mae'n safe room ydy e? Yeah, fi'n credu. Oh. Os fi'n gallu ffeindio fe, ddo. Oh, great. Mae'n bydd na alarm mynd i symnio pryd ni'n agor y gatin. Ah, okay. So ni angen just redeg. Ti'n barod? Yeah. Go on then. All right, let's boogie. Jeez! Oh, Jesus Yeah. Christ. Yeah, I've been fine. Oh, yes, he Oh, for God's sake! Ti'n iawn? Yeah, No, oedd e no, just no, yn no. cael trouble. Oh my God, oedd hwnna'n intense. Whoa. Yn terrifying ydy e. Wedi. O, mae'r axe yma'n eitha nice. Achos os ti'n amseru fe, Yeah. mae'n amazing. Oh my God. Lan y ysgol. Oh God. Oh, mae rhywun ar fi. Jockey. Ti'n iawn? Jesus, oedd yn lwcus. Hey, I'm reloading. Safe room! Yes. Woo! Healing. Cover me, please. Cover me, please. Uh-oh. Yeah. No. Oedd hwnna'n cool. Yeah. Yeah. Oh, roedd hwnna'n good. Right. Yeah. Hwnna chapter 1. No, loading the past. Oh no, hwnna chapter 2, sorry. Hwnna Yeah. chapter 3 nawr. Allan o beth? Remember Tree, mae'n ife? like 3, yeah. Okay, Roughly. okay. Ar pob campaign. Oh, that's good. Cool. Yeah. Woohoo! Oh, fi'n mynd I mynd am y samurai tro yma. Yeah. How do I look, man? Yeah. Yeah, well, you got a turd on your shoulder, Nick. I'm not even gonna look. Am lai. Ydw i dal gallu cael secondary weapon? Na. First weapon? Yeah. Ti'n cael primary a secondary. Okay. Mynd am hwnna. Nice. Barod?
Yeah. Listen. Whoops. Whoops. Dwi'n mynd. Dyna'r bont. O, ni'n ar y ochr arall y bont. Edrych, mae'n y cymeriadau o Raffder 1. Hey, you made it. Ah. We heard New Orleans was the last holdout. Just figured we go there. Hey, you folks want to come with us? Nah, good luck with that. We've had enough of the military. Let's get you on your way. Head down and fill up the generator, and we'll cover you from up here. Sounds good. Thanks, man. Diolch. Okay, nod. Just bach o diod. Right, boom. O, na, rwy'n cofio'r lefel hyn. Dwi'n anodd. Yeah, mae yna like 3 neu 4 generators. Ni angen troi nhw arno ac amddiffyn nhw. I'm gonna kill a tiny Oh girl, god. then I'm gonna name it. Oherwydd rwy'n meddwl mae'r zombies yn bwrw nhw. A angen llenwi nhw efo Oh man. gas. Efo gas. Oh. Reloading! Right, ni angen cael 16 can o petrol. Right, mae dy fi un. Nice. So ble fi angen mynd? I'r generator. O, let's casglu nhw gyd. A roi nhw ar bwys y generator. Okay. So when ni gallu just llenwi fe, like, gyflym. Oherwydd bydd fe, pryd y generator arno, bydd fe'n attracto hordes a popeth, rwy'n meddwl. Okay. So mae probably syniad da I casglu'r jerry cans. Yeah. A, like, just cario nhw. Iawn yn syniad really da. Actually, na, actually, mae'n meddwl mae'n y hordes yn just dod anyway. I got one. Hey, watch out! Oh! I got this one. Behind you! Os ti'n pigo lan jerry can, a gwasgu, like, the fire button, ti'n cael taflu fe. Wyt ti? Okay. Yeah. Na i trio hwnna tro nesa. Tafu fi bach o amser. Yeah. Os ti'n pigo fe lan, ti'n cael, like, taflu fe, so mae'n haws os ti'n, like, cael, like, dau neu rhywbeth. Yeah. Yeah. Shh. Oh, jeez. Diolch. Got a can. Oh. Ugh. Right. Oh! Oh! What a tank! Fe dim ond un generator, neu ti'n dweud o mae mwy na A mae un? dim ond un mae'n edrych fel. Roedd fi'n meddwl mwy na... Roedd fi'n meddwl roedd na mwy na un, ond... Efallai hwnna'n lefel arall. Okay. Ond ie, roedd fi'n meddwl roedd na mwy na un, ond... Mae'n edrych fel mae'n ddim. So hwnna'n good. Yeah, mae hwnna'n great. Oh! Ho, ho. Get your ass up. Get up. Pipe bomb out. Healing. Cover me, please. Reloading here! Oh, yes, mae'n rhaid hwnna'n
Agos. Hey, got a can. Right. No, mae rhywbeth yn constricto fi. Teammate must help. Fi yn un o'r adeiladau. Ble wyt ti? Fi yn y adeilad ger y generator thingy. Oh, yes, I'm on a horde, sorry. Hunter's got Rochelle. Gotta reload. Hey, get your ass up now. Come on. Oh. Reloading. Ti'n iawn, Morgan? Ie, fi'n iawn nawr. Can. I got one. Oh, jeez. Oh, sugar. Wedi sbyw o lan arno fi. Oh, nah. Whew. Got a can. Hey, got a can. Oh, no, mae tank yn dod. Shit. Shit, mae'n a die tank! Oh, no. No sugar. Oh, ti'n o difri! Oh! Ble wyt ti? Na i trio helpu. Oh, sugar, fi angen mynd lan then. Where's that? Oh, sorry. Mae'n iawn, rydych. Diolch. Mae tank right tu ôl ti? Oh, Jesus! Kill it, man. Kill it. Mae'n allan o'r ammo! Oh, dwi wedi llafau. Oh, Christ. Shit, we ain't got time for this, man. Get up, get up. Oh, na, na, tank fi o'r got nawr. Hell no. Oh, sugar, aros yn fyw. Oh, Mae'n allan o ammo. well. Rochelle, please, paid marw. Oh, flipping Oh, jockey. jeez. Mae hwn yn anodd. 6-2-1. Ah. Oh, Hey, damn. siwmai Arden. Croeso i'r stream. Arden, yeah. Oh god, oedd hwnna'n intense. O'n i mor agos at gorffen e. Oh man. Oh. How do I look, man? Like you've been crawling through a sewer. Yeah, well, you got a turd on your shoulder, Nick. I'm not even gonna look. Rwyf hwnna'n galed. Sip my Arden. Ah, ie, ni'n iawn, diolch. Just chwarae bach o Left 4 Dead 2. Good game, fair play. Yeah, City. Enjoy it. No, just figured we go there. Hey, you folks want to come with us? Nah, good luck with that. We've had enough of the military. Let's get you in your way. Head down and fill up Oh the generator, man. and we'll cover you from up here. Sounds good. Thanks, man. Sounds good. Right. Okay. Wow. Tro rhif 2. I'm Danny. I'm gonna kill a tank in her honor. Ooh, and then I'm gonna name it after her. Rochelle, beth ti'n gwneud? Yes, Mae Owain wedi chwarae fe o'r blaen, ond dwi heb chwarae fe o'r blaen. Oh my god, nhw'n dod mewn o'r blymyn lift. Mae loads o med packs fan hyn, Morgan. Da?
Ni ddim di sylwi hwnna o blaen. Hwna'n spoiler am y game cyntaf fyna. Hey, I'm reloading. O ie, os ni'n fan hyn, bydd nhw'n seithi efo ni, so... Ie. Ie, dwi wedi chwarae y game hyn loads o blaen. Rwy'n chwarae fe pryd rwy'n fi mewn ysgol. Right. Esgusodwch fi. Mae yna horde yn dod. Oopsie, sorry. Oh, jeez. O leia, ma nhw yn yr un llefydd. Yeah. Ma hwnna'n un peth. So ti'n gallu dysgu ble ma nhw. Got a can. Screen fi. Ie, ni'n gwylio screen fi ar ben. Reloading. Hey, got a can. A fi lawr. Ti la... Oh. Damn, sorry. Mae'n iawn. Fi di bod ar mission i just casglu'r holl Yeah. things fi ar fel y prif stryd. Mae tank yn dod. Oh no! Jockey! Rochelle, help! Hey, can somebody wait up? I Mae got yna tank rhwng fan hyn rhywle. Mae'n gallu... O, dyna fe! Oh. Redig! Ble mae'r tank? Oh, mae tank yn lawr. Whew! Yeah, ni'n mynd i dynyddio modiau ar hyn. Ni just, mae Morgan heb di chwarae fel flaen, so ni just gwneud vanilla playthrough. I just i, like, you know... Vanilla. Yeah. Cyflawni'r Yeah. game i Morgan a... Yeah. Uh-oh, coach! Un o'r mods yn hoffi hefyd yw, allan y ffordd. Yw sexy legs coach. What? Mae'n just rhoi fishnets i coach. Brilliant. Mae nhw'n gwych. Alright, mynd i dechrau llenwi fe. Yeah. filling the generator. Hydrate! Woo! I got one. Mae dim gen fi dŵr, ond mae gen fi O, cwrw. mae dy fi sangria. Fi'n mynd i... Nyddio. Oh my god. Diolch coach. Man, a girl who can shoot. Wait a minute. What the fuck? Be? Pwy oedd taflu Molotov fyna, neu rhywbeth? Nid fi.
O, mae'n rhywbeth roedd un o'r AIs wedi seithi un o'r bloody jerrycans. O'r nhw gyd mynd lan mewn bloody fireball. O na! Ie, casglu nhw eto! No! Idiots! O, fi'n grac nawr. A maen nhw wedi respawno in the exact same location. Maen nhw mor rwystredig. It's cymryd ages yn ffeindio nhw. O, mae 2 tank yn dod. Oh, flip. Wait, where's that jerrycan gone? One more in the Jenny. Fire burn, boys, yeah. Think about. Yeah. Oh, man. Yeah. Yeah, o'n i'n fan mawr o Johnny Bravo back in the day. So, yeah, but... Thank you very much. Oedd e wastad yn cribo I gwallt. Yeah. I got a can. No, 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 no! No. Ah! Oh, the Really bloody imploded, charger. Oh, teen auto free. Oh, sorry, coach. Oh my god. Reloading. Oh, hey, baby. Every day I tell you I have a beautiful eye. Huh? Oh. Hey, got a can. I got this one. Can't fit much more. Oh, nah. There. One more in the Jenny. Oh. Ma, rwy'n di chwedi dros fi. Oh no. Woo! First aid. Ti angen first aid, Tinian? Look out now. Yeah, fi angen first aid. A na i'n mynd I llenwi hwn gyda. Tanks dod. Ti'n lwro tanks mewn I canol fan hyn, so mae'r... Yn gallu helpu nhw, ni ydyn nhw, yeah. Oh, Jesus. Oh, yes, mawr. Yes, mawr. Oh, flip. You're a llawr nawr. O, nawr yn dod. Mae gen I health pack. Ah, cool. Rochelle angen desperate hefyd, ydy? Yeah. Oh! Shh. Diolch. No. I'm a reload. Okay, dim ond cwpl mwy ni angen cael nawr. Oh, sugar. Di taflu fe yn lle. Reload. Ah! Dau mwy ar ôl. Nice. Maen nhw right ar y cefn o'r map. Dyma jogi hwnna.
I ddod gyda ti. Just rhag ofyn bod ti'n... Oh god! Ah! Dwi'n dod. Dwi'n credu anyway. My Die Hunter! Oh jeez. Oh yes, he mar. Oh, my health back, yes. Le mae'r un olaf? Maen nhw right ar cefn y map. O, fe lli gweld nhw, fe lli gweld nhw. Na, na, tafod! Y tafod gyda fi. Ble? Oh, rwy'n dod. Rwy'n dod. Ie'r bwys Oh y my- bus lan y cefn. Coach yn dod hefyd. Oh my god. Nice. What? Ah! Oh, damn you. Oh, mae Arden di wneud clip fi'n credu o rhywbeth. Oh, fun. When you have a moment. Uh-oh. Na ni gweld hwnna mewn eiliad. Oh, na! Flippin' heck. Ydy eich health yn low. Eich health yn... Teammate must help. On ni right lawr nawr. Ie, dod fan hyn. Dwi'n Yeah, o go on then. hilo ti lan. O, Rochelle wedi marw. Shit. Right. O, Ti mae eisiau fi... tank yn dod. Okay, na fi Shit, lladd over y it. tank gynta. A problem yw, fi ddim gyda gun digon dda, really. Mae yna dau Yes, tank. No! No, 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 no! Ah! Diolch. Right, mynd nôl i'r canol. Ni angen like, trio lwro nhw i canol so mae'n ni gallu cael help. Hey guys, roi ni firepower, sgwrs na dda. Mae'n dau ar ôl hefyd, oh. Yeah. Oh man, we're really angen health. Does dim health packs yn rhywle nawr? Ydy'r tanks lawr? Yeah. Okay, good. Jesus. Hello. Oh, dylun ni aros gyda'n gilydd, though. Yeah, let's mynd. I'm gonna reload. Right, mae dy fi un... Nice. Nice. We'll just help you, coach. Can't stay down there. Okay. Zombies to kill and shit. No! Coach, help! Coach, come on! Coach! Jesus, we're at un health. Oh, God. Right. Dwi'n dod. Oh, Jesus Christ. No! Coach, you prick! Timothy Maru! Na ti ddim. Get off! Bloody reload. Oh, for God's sake, mae rhywun wedi constricto fi nawr. Get off, you... No! Na, dim ond un oedd dynnu ar ôl. Oh, for God's sake. Oh. Flip. Trydydd tro lwcus? Hwna beth yn dweud, yeah? Oh, yes. Oh no, she ain't going nowhere. That ain't like her. Alice, she shouted at you for 5 seconds from a bridge. Yeah, it was like love at first sight. The other 4 seconds was gravy. Oh my God. Mae Arden dweud, that's a hard one to be fair. Yeah, oedd hwnna'n really... Ar un olaf, oedd hwnna'n really anodd. You made it. Where are you headed? Flippin' heck. New Orleans was the last holdout. Now just figured we go there. Nes i just anwybyddu nhw. Come with us. Yeah. Annoying. For the military.
Oh, good Down lord. and fill up the generator, and we'll cover you from up here. Sounds good. Thanks, man. Thanks, man. I'm gonna kill a tank in her honor. Ooh, and then I'm gonna name it after her. Oh, come on. Mae'n meddwl ti'n gallu galw, like, yr AIs I dilyn ti os ti'n, like... I swear yn y button I dweud, like, follow me. Nah, I swear really? mae'n... Yeah, ond sa'n cofio beth mae yn. Got a can. Oh. Pa hanner ystod ni'n chwarae? Normal! Normal. Oh my god, normal. paid shame money. Fahrenheit. Oh yeah, normal. Oh my god. Yeah. Tab, apparently. C, neu tab, falle. See it, Ie, falle. A hyn maen nhw dau efo fi a ti'n, like, ar eich hun. Well, I suppose ti'n cael, like, cover I ti o'r... Oh, my tank right fan'na. Yeah, dyna syniad. Yeah, o'r... Oh, jockey! Yeah, bloody jockey. Hey, get your ass up now. Come on. Hey, yo! We're a team! Come get me! Keep shooting! Woo! I need some help! Coming, hang on! You know I never leave you down here. Let me help you. Got a can. Mae'n galed efo just dau pobl. Yeah. Yeah, fi ddim yn gwybod pa sgwrsodion ni'n gallu defnyddio, Na. really. Hey, got a can. Oh, bloody boomer. Ble nhw? Rwy'n methu gweld unrhyw beth. Mae galed, mae yn galed. Shit! Michelle! Help! Okay, fy nai bod. You're kind of the main casgler on... Fi'n gwybod in emergencies, mae rhaid ni aros gyda'n gilydd. Yeah. Much obliged. Hang in there, a few more seconds. Healing. Cover me, please. Coach wedi bloody marw. Oh, yn barod? Yeah. Oh, na. Oh. Got a can. Reloading.
Ddim yn rhaid fi helpu Rochelle achos mae'n really isel yn dwi. Oh, my tank! Nes i goredig y bloody stairs. Shit. Sorry, Rochelle. Ah. Oh, mae'n dau nhw. Oh, god. Oh, mae'n harsh. Ti'n gallu aros yn fyw bydd e'n miracle. No! Oh na! Na 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 na! Na! Oh no! No! Seithi plant, Merlin models yn dweud. Oh god. Yeah, fi ddim yn gwybod. Oh. Gatyn, fi'n mynd i trio gun gwahanol fi'n credu. Yeah. Rhaid fi trio, excuses yw e, ond fi'n teimlo fel rhywsut dwi angen neud rhywbeth gwahanol. So, gallu defnyddio jerry cans oes na llawer. Mae yna loads. 16 i gyd ni angen trio cael. Hwna'n peth ni angen cael jerry cans i llenwi y generator. Os ni'n dynistri nhw, nhw'n ail spawn o ble rydyn nhw on. I guess... fi ddim yn credu mae yna ni gallu seithi nhw i dynistri nhw, ond... Ni eisiau casgu nhw, defnyddio nhw, fwy na seithi nhw. Ond falle, dylen ni gyd mewn packs i bob fel rai. Actually, os wyt ti tri yn aros gyda'ch gilydd, a wedyn dwi'n mynd fel Lone Ranger, oedd hwnna'n gweithio'n eitha da, oedd e? Gael trio fe. O, rydw i ddim pigo lan elf kit o'r dechrau, damn it! O, na. Flip. Fi ar llawr yn barod, fi'n mor embarrassed. O na. Dwi'n just dod amdano i... O'n i'n scrollio... fi marw. Fi yn y tŷ, ger y bloody thing, lan grisiau. Coach wedi dod. Oedd na un tu ôl fi neu rhywbeth. Beth oedd digwydd fyna? Shut up. Get off. Okay, I could use some help here, serious. Hey, if anyone don't mind, could use a hand. Get your ass up. Hey, watch out! Hey, thanks a lot. Hey, can somebody watch my back? I'm gonna heal. Oh. Yeah, I got one. Okay, mae tanks yn dod nawr. Adrenaline shot here. Martin, Dre, watching this makes me want to play it. I'm going to install it. Yeah, mae yn game da. Oh dear. Shit. Mae'n game wych. Kill it, man, kill it. What? Ble mae jockey hwnna wedi dod o? Oh, come on. Referee. Smoker. I got this one. Reload.
Mae bendant yn helpu bod ti'n mynd draw fyna gyda nhw a fi'n gallu just canolbwyntio just llenwi'r tanks. Oh, bloody charger. Oh, dwi wedi cwbl ar. Oh, pinned nawr. Fi o'r bwys y generator. Pam di'r pobl ddim yn seithi? Oh, Jesus! Fi'n mynd i marw. Jesus Christ. What? Oh, oedd hwnna'n intense. Ti di gosod y game yn barod? Oh, apparently. Nice one. Ah, mae o'n game gwych. Defnyddio health pack ti. Oh? Rwy'n cael... Dwi ddim cael un. Oh, you're kidding me. Dwi wedi pigo un lan. Oh, na. Na, dwi just wedi defnyddio un fi. Oh. Yeah, dwi just wedi pigo un lan. Oh! Tanks yn dod eto. Gwych. Oh, brilliant. Oh shit, mae fe ar fi. Rhaid i ffwrdd! Oh, fi lawr. Oh, flippin' heck. Okay, mae Yeah, fi yn y tŷ, fi yn y tŷ pell o'r thing yn y cornel. Yeah, fi'n mynd trouble mawr fan hyn. Mae'n mynd lawr 243. Oh, Jockey, no! Oh, come on. Rochelle, come on, Rochelle. Fi wedi gosod y game yn parod. Oh, God. Yeah, ti'n iawn am y bit yma, mae yn anodd. Oh my God. Oh, flippin' heck! O'n i just yn revive a coach, a naeth y thing gyda tafod. Yeah. Oh, get off! Rochelle, man, canolbwyntio. Dewch chi helpu. Oh, for God's sake. Oh, na, mae dweud first, next knockdown means death. Rhywun helpu. Coach. Rwy'n ei trio dod i ti nawr. Ble i ti? Dwi wedi marw. Oh, na. Dim siawns os e. Na. Only need 10 more. Okay, yeah, Right, dyna ni. pa strategy ni gallu gwneud am hyn? Rwy'n meddwl ni just angen cadw efo'r gilydd. Yeah, ti'n iawn, ti'n iawn. Ni angen cadw efo'r gilydd. Yeah, fi'n credu ti'n iawn. Pob tank round, ni'n just rhedeg syth nôl i'r canol. Yeah. Pryd bynnag mae'n y tanks, ni angen... Yeah, mae tank y gormod o risg. Yeah. Bendant. Mae tank yn dod. Fi'n gwybod, ond realistically fi ddim yn mynd i gallu ennill anyway, dwi. Fi'n bod yn honest. Oh. Dadd, mae Merlin Models yn dweud. Be right back, Arden. Yeah, gweld ti mewn chydig. Ni mynd i ennill hyn heno. Yeah. Dyna yw ein nod. Ni mynd i curo fe.
Right, plan yw then, pob tro mae tank ni'n mynd i'r canol eto, fel dwedais ti. Yeah, a ni angen cadw at ei gilydd. Yeah. Yeah, ni angen cyfro i'n gilydd, ydyn ni, mwy. Yeah. Come on, em. None of that lone wolf crap. Oedd unrhyw mwy... Na, dim mwy iechyd. Fi heb cael iechyd pac, ond bydd rhywun arall wedi, so dim ots. Mynd lan fan hyn? Yeah. You made it. Now you just need to fill that generator and we can raise the bridge. We can help cover you from up here. Hey, I didn't see you from Wow. the other side. Yeah, I stayed here. Oh, I'm okay. I'm just a little banged up. Man, I'm gonna kill so many zombies. She's gonna Intense. Some zombies. Right. Right, fi'n credu dylwn ni wneud y rai agos gynta, so yn y adeilad yma. Neu ti eisiau gwneud am o rai... Like, yeah, it's just... Pell. Okay, os ti eisiau gwneud rai pell gynta, mae'n ffain. Yeah. Yeah. Like, just meddwl, Fi lawr yn barod, damn. Be? Oh, no. Fi'n gwybod wnaeth o'n y digwydd. Sut wyt ti'n mynd lawr? Fi ddim quite yn siŵr. Ddim really gyda lot o iechyd. Yeah. Ydy ti cael health pack? Na, fi ddim. Oh. Mae yna rai ar y dechrau mynd i pigo un lan. Okay, mae Rochelle yn neud y peth iawn fan hyn. Oh, actually, yeah, na I cario nhw then, a ti cyfro fi. I got one. God damn it, it's getting good. I got it. Pouring it in. Hey, got a can. Doop. Oh. Forward. I got hit by the burning juice stick. Alright. Weapons over here. Oh my god. Almost out of here. Got a can. Okay. Awn ni mynd i'r un yma? Yeah. Un lan y grisiau. Tanks yn dod. Okay, dwi'n dod. Okay, mae tank wedi marw. Sugar. Here you go. Here. Shit. Reloading here. Go inbound. Get bitter shit on me. I got a can. Dewch nôl. Yep. One more in the Jenny. This thing, Hunter's got coach. Reloading.
Oh, jeez. Shoot the damn thing! Reloading! Hey, can y'all cover me? I gotta heal. Right, ni mynd yn da. That picks me up. Oh, tanks, that's Astro fan hyn. Aros fan hyn, aros fan hyn. Ble ma fe? TLT! Mae mewn ar adeilad hwnna. Oh, hey. Mae usually dau tanks so ar y rownd hyn, rwy'n meddwl. Oh, dyna fe. Oh, damn. Oh, fuck. Oh. Gwych. Right, let's just mynd am yr un ar adeilad job yn hyn. Right. Oh. Whoa. Hey, got a can. Okay, right, just mynd I taflu hyn, like, fan hyn, a then let's mynd I roi yn y cefn. Reloading! Reloading here! Stop, go! Reloading! Jockey! Reloading! Oh. Worm right now. Coronel yma. Be? Mae yna dau fan hyn. Nice. Gotta reload! So, os ni'n redeg yn syth a roi nhw yn y pwynt yna. Yeah. Heads up! I'm gonna reload. Grenade! Oh, shit. O na, nes i di... Pwy oedd taflu hynna? Fi ddim yn gwybod un o'r bloody coach fi'n credu. More annoying though. Coach, hello. Safety hynna, diolch. Wnaeth coach wneud hwnna. No. Oh, tanks yn dod. Quick, nôl yn y thing then. Yn y canol. Yeah. I got one. Got a can. Got it. Almost out of here. Come on, mae dim ond 5. Five more. Hey, I'm filling the generator. Hey, can somebody wait up? I gotta heal. Oh. Oh, shit. Okay, so dim ond 3 Os- mwy. Rwy'n meddwl, Come on. 4 mwy. Nice, let's mynd am yr un right ar y cefn. Mae'n un lan gristau Charger! fan hyn. Oh. Diolch. What was that? What? Oh my god! I swear nhw ddim fyna, like, a wedyn rhoi troi rownd a nhw'n just, like, appearo. Eisiau cael un neu fi cael e, achos dys gen i ddim Ti gallu cael. guns anyway. Ti gallu cael e. Yeah. Cyfro fi then, cyfro fi. Yeah. Hyn yw'r fastest way os ni'n mynd ffordd gyflymach. Oh, sugar. Oh my god, mae yna hordes o'n fan hyn. Lan y grisiau yma ni angen un. Yeah.
shit. Oh god, no. Dewch nôl i'r canol, man. Yeah, I'm stuck. Oh, man. Ble ti? Right lan y cefn. Oh, okay. Na I dod lan I ffeindio ti nawr. Okay, right, okay now. I'm just ready and... Ara! Rhaid ti fyna? Na I cario un yma hefyd dan. Mae'n risky, ond... Yeah, let's just red egg. Yeah. Oh, shit! Oh, coach and heal of it, yes. Get off! Oh, ti'n Sorry, iawn? ddim Wait. ti. Yeah. They're just annoying sut mae'r... Yes. Wedi taflu un lawr I ti. Nice! Come on! Dim ond un ar ôl! Yes! Oh, mae tanks yn dod. Okay, dewch nôl i'r canol then. Ni ddim yn gallu neud otherwise. Bridge is lowering. Mae'r bont yn dod lawr. Mae'r bont dod lawr. Come on. Oh my god! Dyma'r Yes, mae bont. bont lawr. Yes. Woo! Nice one. Oh my god. Yes! Can you neud? Yeah. Fan yn intense. Wow. Oh! Need to gwneud e. Definitely un o'r best survival go games fi erioed wedi chwarae. Yeah? Oh, Yeah. Yeah. 1 hour, Yeah. 23 minutes. I don't know, ti'n gwybod fel wnaethon ni chwarae Extraction a cwpl o wythnosau yn ôl? Yeah. I fi, mae gyda hwn fwy o cymeriad. Yeah, mae yn. Just sut y chat maen nhw'n cael, mae'r cymeriadau'n fwy kind of Yeah. stereotypical neu cliched, ond mae fe'n neud yn fwy doniol. Yeah. Yeah, Mae'n mwy- mae'r voice acting of the game yn really good. Yeah, mae yn. A'r script Ie. hefyd. Yeah. Na, hapus Oh. iawn dyna. Oh, oedd hwnna'n nice, ffordd nice o gorffen y stream. Yeah. Oedd hwnna'n really good. O'n i'n fach, bydden ni wedi mynd I gwely'n grac. Ddim, just yn colli gyda un Yeah. can ar ôl. Achos, oh, 2076 zombies were harmed in the making of this film. Hwnnw faint rhan ni'n lladd yn y game hwnna. oh, awesome. Oh, love it. Yeah, Roedd good. hwnna'n Good, good, good. really da. Yeah. Oh, Oh, So- dyna ni. hwnna'n success te y game hwnna. Bendant, fi'n mor falch nes ti cynnig e, achos o'n i fod chwarae It Takes Two heddiw, ond o'n Ie. i sylwi, nes I lawrlwytho fe ar PC fi a neud e'n lleol, a o'n i ddim di, oedd Owain ddim di cael e Ie. ar ochr fe, a mae fel 45 gigabyte oedd e. Yeah, Rhywbeth Rwy'n... na. Yeah, perydig rwy'n. So mae'n game eitha, Yeah. you know, trwm o ran storage-wise. So, Yeah. na, hapus iawn fod ni wedi dewis game yma heno. So, yeah. A beth sy'n dda hefyd, yw os ni'n ffeindio deal dda, ni'n gallu cael, you know, os mae 2 person arall eisiau ymuno gyda ni, gallu ni chwarae 4 player campaign lobby, bydd hwnna'n lot o hwyl. Yeah. Hefyd, you know, mae 2 I 4, bydd e just more hwyl. Yeah. Yeah. Ah, good game. Definitely, Good game. definitely. A mae hwn yn dod o rhywun sy'n casau y genre yma normally. Yeah. A bach fel, dwi ddim... Ond dwi ddim... Mae hwn fwy fel Time Crisis style. A dwi'n hoffi hwnna. Dwi ddim fel really fiddly first person shooter style sy'n Yeah. just confusing a re-gyflym I gallu ennill y game. So mae'n teg. Game teg. Yeah. Yeah. No, mae'n really good. Mae'r AI director ar Left 4 Dead yn cadw'r game yn... Mae'n cadw pace da, di e? Ydy.
Bendant. Like, os fi'n Google fe, Left 4 Dead 2 AI director. The director. Sometimes referred to as the AI director. It's the artificial intelligence of Left 4 Dead that features a dynamic system for game dramatics, pacing and difficulty. Yeah. Nailed it. Mae fe'n wych. No, mae'n really good. Really good. A mae ddim yn, like, amhosib o galed. Hefyd ydy e. Mae'n, like, galed. Ond ti just angen chwarae fe'n gywir. Gwell. Neud beth pobl sy'n neud, ond yn well. Ie. Ar y tactics rydyn ni'n cael ar y tro olaf hwnna yn gwych. Just cadw gyda'n gilydd, ond, like, y tro gyntaf, fi'n credu, oedd y doi AI, bod nhw'n dda, o'ch chi angen, really, doi cymeriad gyda'i gilydd mwy i gallu helpu a siarad, achos so nhw'n gallu siarad gyda ni o amlwg, ond, so ti gallu coordinate fe bach yn well, cydlynu fe'n well. Good. Well, Hapus iawn. So ti eisiau chwarae eto ar stream arall? Bendant. Awesome. We're more pleased to ti'n hoffi e. Fi'n really ddiolchgar nes ti brynu fe. Nice. Really, oedd hwn un o'r games gorau, o'n i ddim yn disgwyl bod mor dda, ond o'n i, achos nes i ddarllen gymaint am y co-op element, a fel, mae fe yn lot o restrau top 10 co-ops. O'n i'n gwybod bydde fe, oedd rhaid fod yn eitha da mewn rhyw ffordd, so really da. A ti'n gallu dychmygu, os dweud nawr os oedd Emrys, neu Ian, neu Thomas, hyd yn oed os mae fe'n cael PC rhyw dydd, yn chwarae fe hyn. Actually, dyna cwestiwn i ti, wyt ti'n gallu mix and match local and online? Ar Left 4 Dead? Yeah. Rydw ddim siwr. Because does neb really yn gofyn i wneud hwnna, but dweud nawr os oedd Thomas fan hyn, neu wyt ti'n gallu chwarae 4-player local co-op gyda split screen? Mae'n dweud single-player online co-op. Okay. O, mae hwnna'n ffain. Mae dal yn awesome, achos os ti gyda per person ti gyda'r game, chi'n chwarae ar-line yn perffaith. Let's go weld. Actually, mae'n Wait, beth? What did you do? Simply add this add-on. Apparently, mae'n add-on? SFK Teams Custom Menu Split Screen. Mae'n edrych fel mae'n mod. Am split screen. Well done, Annie. Ti'n offi dy mods, so... Mae'n i edrych mewn i fe. Enable Developer Console. Oh god. Ti angen, like, type o pethau mewn. Na. Unrhyw coding, nawn ni gadael i'r coders wneud hwnna. Mae'n neud fod ti'n gallu codo, dyna bywyd ti, fi'n meddwl, ti'n gwybod, mae'r lefel hollol... Mae'n just type o stuff mewn i'r dev console mae'n edrych fel. Ti angen bind o'r controller bindings manually. Okay. Yes ni mar. Well. Yeah. Be bynnag, nawn ni gweithio ffordd o chwarae hwnna eto, oedd hwnna'n wych. Rwy'n fan a lot o hwyl. Ac hefyd, pryd ni wedi gorffen like, o campaigns a popeth, ni gall gwneud yr mods, neu just gwneud mods cyn hwnna. Fi'n methu aros am y Toy Story mod. Toy Story mod. Fi'n caru Toy Story. Wel, beth rwy gall gwneud yw creu mod pack collection ar Steam. Okay. So wedyn, bydd ti just angen lawrlwytho hwnna. Subscribe i'r... Wel, ti ddim yn gwneud lawrlwytho. Literally ar Steam, you know, Steam Workshop. Yeah. Just click subscribe, a wedyn mae'n gwneud i chi. Trwy Steam. A wedyn, mae'n y menu ar y game, mae'n just checklist o'r mods, so ti just gwneud siŵr bod nhw'n checked. Oh, cool. Mae'n eitha, mae'n really da. Mod support dan fe. That sounds good. Yeah. Ar dyn nhw dweud beth chi'n mynd i chwarae nawr. Dim byd. Cwestiwn da. Ni'n mynd i stopio am heno, ond y pwynt yw, hoffwn ni gorffen It Takes Two rhywbwynt.
So falle mae'n un lle, os ti ar gael, does dim rhaid i ni wneud e fel sesiwn misol pam ni gyd yn cwrdd, ond falle os ti eisiau dod draw, Ie, bydd a fi fi'n- just chwarae fe Ie. split screen, achos be ni ddim eisiau wneud yw mynd a spoilo'r save points, achos ni wedi rhoi 3 awr mewn i'r gêm yna. Ie, ni ddim a eisiau fi- colli'r save point hwnna. Na. So fi'n credu gwell i ti dod draw rhyw dydd, a nawn ni chwarae fe split screen fel wnaethon ni yn reiddiol. Bendant. Good. Yeah. Mm. Oh. Diolch am eich cwmni, a lot o bobl ni ddim di siarad am spel, so mae'n lyflu siarad gyda chi eto. Arden 21, Merlin Models, Fahrenheit, diod, a lot o bobl cyn hefyd, Cylindrical Ieuan, Cake, Storm, Viper, Commander Ellill, Curly Davis am y tro cyntaf, oedd hwnna'n cool. JBW y Bachnod, a Kieran, Viper, fi di dweud Viper. Sneeber Planetoid. Yes, Niba Planetoid. So, hwnna'n diolch cool. am gwylio. A diolch am bod rhan o'r stream yn y comments. Yeah. Gobeithio bod mae pawb wedi joio y stream ac joio y streams yn y dyfodol hefyd. Ac hefyd, mae gen ni channel YouTube hefyd, os ti ddim gwybod. Ac mae yna llawer o fideos arno fanna. VODs, loads of VODs. Mae yna loads o VODs. Os ti'n scrollo lawr, mae yna fideos byr sydd ddim VODs. Yeah, sorry, ma'na. Fideos cyn y pandemic, pryd rwy'n Hwna fi just eisiau cael archive, a fi'n ryddiog i cata nhw lawr, ond Ond mae rhywbeth i bawb, os i eisiau gweld stuff oedd yn fwy finished a wedi cytogi yn neis, wel, ewch nôl cwpl o flynyddoedd. Pryd rwy fi'n cael amser i actually edito yr videos. Back in the good old days. Back in the good old days. Pryd rwy fi'n mewn prifysgol, rwy fi'n cael amser i just gwneud editing. A os oes diddordeb ydych chi bod yn editor i'n channel ni, mae croeso roi neges yn Discord, byddwn ni wrth ein boddau, chi'n gallu neud be bynnag chi eisiau, ond ni jyst eisiau cytogi nhw a neud yn swnio'n, just well, basically. Rydw meddwl yn creu, fod channel? Fi'n gwybod. Ond y peth gyda hwnna, os ydyn ni'n neud un separate VOD channel, fi jyst yn meddwl, ni eisiau cyfeirio. Mae'n fwy taclus, ond fi eisiau cadw'r un ni wedi, achos mae'r holl subscribers a pawb y ddilynwyr ar hwnna, a os ni jyst yn neud VOD thing, mae'n neis bod e gyd mewn un lle. Ond fi'n credu fydd yn gwell, os ni'n gallu ffeindio rhywun fel gwirfoddolwr a neu rhywun sy'n eisiau bod yn rhan o'r channel a neud y bit. Rwy'n meddwl bydd unrhyw eisiau. Mae rhywun mas yna. Bydd neb eisiau gwneud yna. Bydd rhywun mas yna. Mae'n cymryd mor gymaint amser i On apprentice, rhywun sy'n eisiau datblygu sgiliau i golygu, you know? Na? Gweithio i ni am rhydd gor. Am ddim. Na, Chris T yn chwarae. Come on. Chi'n cael merch. Merch? Merch am bywyd. Merch am bywyd, ie. There we go. Meddwl amdano fe, pawb. Da bo Arden, 21. Da iawn. Nawn ni cael think anyway. Back to the drawing board gyda hwnna. Neu rhaid jyst am yn cymryd fy blymyn bosib allan fy pen ôl a dechrau edito eto. Ond dim ond os ti gyda'r amser, ti paid o stress am fe. Achos mae'n rhywbeth chi gorfod joio wneud, otherwise, mae'n cymryd lot o amser. Okay. Mae hwnna'n good. Achos fi'n joio'r thumbnails ti wedi wneud, a fi'n gwybod mae just literally cael y dau emoji thing a just rhoi pennau ni ar poster. Ond fi'n joio nhw llawer. Rwy'n trwy gwneud un am pob stream, just rhoi lan, hey, hyn o beth ni chwarae. Ni'n edrych fel good zombies, chwarae teg. Mae gen i just collection o just a pennau ni wedi torri allan.
Awesome. Right then. Ond ie, diolch pawb am gwylio, ac bydd ni'n gweld ti gyd yn y stream nesaf. Ra. Hwyl! Hwyl hwyl.